Sisachubeka njengoba itopic yethu isho nje, siyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu kakhulu. Kunetinto-ke bazalwane, njengoba itopic yethu isho lekhuluma the one world order. Le malungiselelo asemengemumo la khona tonke tinto utibona ukuthi iBhayibheli lisho kahle lathi likuda umphiki Kristu. So shithi umfundisi kaNengi ukuthi waye kungathiwa kuda umphika Jesu. Waye kuthiwa umphika Kristu. Nathi waye kuthiwa singamaKristu aye maJesu. So siyathi Kristu uthi ngumthetho. So kunekuphika lokutaba khona lezinye into tingene kancane ebandleni kube khona ukuthi hawu nalokho kuthathe bantu labacinile labakhulile enkosini ukuthi batihlole batibone le tinto. Angivete ukuthi le channel lena aka-YouTube siyambonga uNkulunkulu ngoba ngileti ingagugi leti ingaboli leti ingayuze kubhidlika akusiyo inkampani yokubhidlika. Ngihlale ngisho YouTube siyabonga. Let me speak English. Directors of YouTube, may God bless you because you are part of the people who help us to spread the word. God bless you. So YouTube kuba khona ukuthi lokho uNkulunkulu la simbulele kona sikhona ukuthi sikukhulume. Phinde on that note, ngase ngasho kugcwele kuma-video emfundisi ukuthi lona lowaqala iBible school yena bekafundiswe ngubani. Then-ke asibeke lokhu general. Lo waqala i-driving school yena bekafundiswe ngubani. Kukhona-ke kucala kwedinto. Phinde futhi sibe sisho sithi uma ufunzele 4 years ngihlale ngibekisa ngayo kuyedulu use-tertiary then kanjalo usuwenda bo-masters bakho uyafunza leyo minyaka. Ungayisamarayza njani nje into yabo 4 years uyikhulume ngesikhashana noma bangakuniketa 4 weeks ungaba under pressure. Lokho kunohlale ngikusho. Nalapha-ke bazalwane kulabo benu kuyabakhuthaza lokho labasithandazelako ukuthi wonke umuntu uyasazi isitori sethu. Umfundisi washiya isikolo. Then-ke sashiya sendani. Solo sikududela yini? Ngiko-ke bese ngathi thina ukuthi kutaba blindness ukuthi bantu bangakhoni ukubona ukuthi yibonini. Kunebunjula buqopho la. But nje kukwenda bekufishane ukuthi vele bazalwane lokuhlala naNkulunkulu sikuthethe kulabasembili ikakhulu lesifunza ngabo evini laNkulunkulu ukuthi kuyahlala naNkulunkulu bese uNkulunkulu ukhuluma direct. Kube netinto letinye lokhansi tiyacala kuvela ngawe. Ngilokhu lokukhona kule channel. Lesithi uNkulunkulu lokusebenza mfethu izelelekile. Uyabona nje lapho ngathi nawuthi uyafika sibamukele labo labacalayo. Bathi awu ama-video langaka phindze uphi nalo lokhulumako. Yebo-ke khona lokunye la sivela khona but ngenxa yemsebenzi naloku ukuthi lokunye kuba khona lokho ukuthi sikukhulume ngoba nawubuka nje kugcwele vele ukuthi labanye masemoni lamadzala kube khona ukuthi kude ama-video babese balanza le audio. So kwenta kube fast lokumcoka ukuthi liphimbo uyaliva ubhale ama-notes. Siphinde sibonge kakhulu uNkulunkulu anibusise laba labadingo nje ukuthi kunemabhuku lathengwako ale channel uhlale phasi ufunze ngoba lapho uyahlalela phasi nje ufunzele. Kungakho nje kulothi asithandi kubongwa but bobhishopi nalabanye nje bakwashiwo nje ukuthi YouTube kahle futhi kude lokubonako uyahla nje udle. Let me be quick to say ke bazalwane sibe nabo bantu nakufundiswa bese hayi la sengama-teaching akaLozitha sicela ukuthi lokho kuphele kude ama-teaching akaLozitha ngema-teaching kaNkulunkulu. Lokhu nje sokwakaLozitha ngoba ngilenye indlela ukuthi kuyaphileka la. Mina le nto lena ngingayifela le kukodwa ke lokuthi kwabitwa mina ngashiya into ngoba empilweni bengifuna kuhamba nami sekuthi ngeke ngithi bengifuna kuyakhashana ngoba la ngikhona khona ngikhashane ngiyakuthokodela but nje ngathi nami empilweni bengifuna ukuthi ngi-contribute vele bengifuna lokungena ukuthi kube khona ukuthi nginemfundo ofunzile. Ngiko vele bese shito lokuthi sifuna lokufunza kwethu ukuthi kungene kulesinye isigaba. But ke uNkulunkulu la ngifake khona futhi no more turning back. Ngiya-enjoya ngoba it's all about helping people. Kumnanzi abantu bafike bathi eish wangichacha mfundisi. So ngiyacela ukuthi siwathenga lamabhuku sitohlala phasi sifunze ngoba sithatha direct from God.
ngilwela lokho ukuthi kungabi lokho ukuthi hey bebakhuluma bomnisi kwaba konje sebasixolele asithi thobeni sikumukele lokho ukuthi uyakwenda uNkulunkulu kugceleleke bungacansuka but kulaba ngesekudla lokuba khona ukuthi lesibakhuda lokuthi ngabe seseniyazi worship yabona nje boCornelius wathi uyangena Peter waphasa wathi Peter yibo ngimuntu nami njengani bakhona laba kanjalo ukuthi nasuye kuma-ice cream ngapha khona hey bomnisi sekunjani njani. No, let's not go to kuma-ice cream bazalwane, asibe nje general lokuthi nje sibonge lokuthi kunebantu labathi khandlakho bahlale bese bayasilethela letinto leti nasemasontweni bafundiswa khansi bazila banendele emanotsi bazwa nasebathi lokuthi siyatikhandla sekuthi nje nawungakakhulu vele kungaba khona kusho uthatha ngathi nje simane sihlanze etambulo kuyabida lento ebesingathi silanze emagaganeni sichuchubuke le sibe yabona nabuso wahamba ugawula noma waya kuphi, you know what I'm talking about. So that is my summary le fake khasi nokuthi kuyi-introduction. Asingeneke ekuthenini ke bazalwane phinze sithi lapha the summary of life connecting with the book of life lokuthi impilo nje bazwane kunakho ungakuva kahle nje lokhu ngeke uphinze wente iblanda utawuphila kamnandi ube healthy emtimbeni ube netimali takho ungabi ne-stress usesengumuntu lomusha ulungisela kuyoshada utambona ngani lona nofuna ushade nayo likhaya lakho maka ufundisekile yini ukuthi maka uliphatha njani likhaya nababa uhola njani likhaya. Let me be quick nje sale ngikusho naloko ukuthi kusuka kubo Father's Day nje ngiyakhumbula I think it's 11 years back la kwaqala khona nami ngakhathi inkosi nje ingithatha lokudlala ngemagama sibatshali nje siyakhanza lokuthi sinemando njengoba nje ngithi bazalwane lapha nakulesikwendako kungena emakhaya siphathe ama-TV sifundzise uve ukuthi batshali bathi bebasemankani banethi kuvusela televikilo ngana ngababoni mina sesebushido lo. So utakubona ke lesikufundisako ukuthathe uthi inkosi yami ngabe bawufika nini la ngakithi ukuthi sibe khona ukuthi siyafundisisa kunemagama lokhansi kudlalwa ngawo kube khona ukuthi bowathi nje legama leli ukuthi lelithi parent ukuthi kunalo rent laba bese kuba nalo PA lo bese kuyachazwa kalali gama linje phinze futhi kube khona ukuthi kunabo husband ukuthi legama lithi husband lisho nakho. So uyabona ke ukuthi kukhulisa abantwana nekuthi nawe i-parent so ufuna kuba nendvodza wena so ufuna kuba nemfati uyamathi umfati uyayathi indvodza. So uyabona ke nakathi Hosea abantu babhubha ngekusola lwati sesithi ke leli verse lelo ningangiva kabi alisebenzi ngoba lwati selikhona sekude abantu ababhubhako. Phinze kuthiwa ke nibe namandla okuhambisa indaba yakhe phinze le ndaba isahamba njalo lihambile lelo lizwi ngikhoda ingoma nje. So nathi ke lokuhamba siletha leyo nhlakanipho bese ke sekuba kulendzaba lena phinze futhi ye-Third Testament bazalwane kwasho katseni ukuthi iJerusalema noma Israel lo physical usithombe sekuthi kwentekani ebandleni akahlushwa Israel yabona amakhulu ayahlushwa bane-stress etimali bayagula kunekucabana lesitakukhuluma sikubuke emalanga saqhubeka nanyalo ke kulungiselwa kwakhiwa i-Third Testament i-Third Temple. That's exactly lokhu kithi kuba kanjalo the Third Testament sitakuchaza nako nalokho. So ke asisummarize ke ukuthi kufanele ukuthi nje iBible school le sicale ngokuthi nje bazwane kunelivesi lelithi lathi Jesu I'm the way the truth and the life. Ndawusummarize ke sonke sijwayele ukuthi ubone i-newspaper lapha babekele topic bese bantwana abantu ngithe nginaliphepha nalapha ke noma lokuye kutaba ngathi kuyanetshwa still kutabe kuyi-topic wathi lokho ukuthi i-topic noma ngathi sayichaza wathi ukuthi ngeke sikucetse. So ngiyacela ke wena ube khona ukuthi yathi mfundisi unginikete i-challenge manje ukuthi ngihambe ngiyo-researcher and ke siyabonga kubo bonke abafundisi labakwendako lokho ukuthi bazalwane bathi nje ungabaniketi konke
bese bawuthi tholela ngoba lento bese usayikhohlwa. Nawu taMspoon futhi lo muntu ukukhuluma konke. Nalokuthi nje bazwane yathi bakhona abafundisi labashumayelako asiyekele lokujwayela nalokuthi bese sishayana ngemasemoni phinde sekuba khona ukuthi ngathi ngibani lo powerful angikuchaze phinde futhi nako lokuthi uyathi akakhathi kukuningi lokufundisa kufanele ukuthi nje nakukhona ukuthi nalapha esitolo uyangena ugcine lento ozodlala ngayo ngoba iningi so nalapha nje nabani uyafundisa bazwane nakufundisa ukhanze bashaya inkela come on niyakwenda lesikushoko so kunama wokujwayela nje ngibo even na Jesu noma ngaba khona kuthiwa nje Jesu la emankayana uyafundisa uthatha lithende hayi esiteki nakasuka esiteki uye eDurban phinde uyabuya uyespeak ungakhanzi bazwana ngafundisa esiteki espeak Jesu emva kalokho angahamba sebakhohliwe bazalwane impilo ithi nje njengoba sonke safunza nje bo a e i o u asiyuze sibakhohle ngeke nje mina sinangathi asengibhala igama lami leliseneliso ngithi awu ngabafunza bosase esiso su then seneliso ngabafunza bonane ni nonu then ke seneliso ngabafunza bolale lilolu so nalapha akube kanjalo ukuthi leti nceko ngiko kahle kubekisa ngaJesu ngabafundisi ngeke ngibacethe lokho ukuthi yathi noma Jesu angeda bazana ngaba khona ukuthi Jesu lapho mathapha sekufunziwe thukuthukuthu manje bakhohliwe ngilenye ngitopic leyo bazalwane lesibe sichaze lokuthi yathi bazana niyaye emabandleni nifunze nyawo izichamuke inkonzo eliphasile abaningi beni sebakhohliwe konje bebakhala lapha so inhlakanipho ithi ba nelibhuku lakho phinza lento idadishe every day ize kungene njengalabo a e u nangangibuda nama ngathi kwentiwa yini bazona zingabakhohlwa bo a e u ngike umfana ubhala nasefrijini abhalela ibonzeni kwabo vele lokuthi nje lento ngenta njani ukuthi ingene nathi asilingisela abantwana nje ukuthi noma kube kusebhasini sikhulume ngalesi kufunze inkonzweni inceke kubapostoli bebasifundisa kona ngeke sikhohle because the information is being given but ukuthi besiphelaphi nako lokho ngiyacela ke ukuthi ngikushoshele ngoba nami ngibuka lokuthi bazalwane sashiya konke ngako nje lokho lokukhona lokuthi bese sekuba leligama ngihlale ngisho lokucansuka noma kube khona ngilenye attack le seyikhona ke le attack labanye abacansuka but kube khona ukuthi nje bayavilapha lokuthi babhale phasi noma ke bakhulume njoba nawe you have to send me back ukuthi ufunze ini so Jesu uyakhuluma ke neinfo le very profound le ngathi noma ke ngithi singene ngako nathi Jesu nakathi I am the way the truth and the life bazalwane asesingene ke sesimangalisane nje base bafundisa abatshali kwathola umoya ukuthi ngicela ngasho number 1 ngoba ngathi ndagcina ngifika kuphi ukuthi le nkulumo lethi I'm the way the truth and the life Jesu bekasho ukuthi find the way walk in it truthfully then you're going to have life so ngicela ukutype lapha ngoba sokuvile ukuthi nje ukuze ungadokhohlwa I'm the way the truth and the life find the way walk in it truthful then you're going to have life sakuchaza ke kukhona kuma video lapha ukuthi vele noma singacala ngesencele uma nje umuntu athi angikusho nje lokho nasi kugoyi ngeAscension mhla ka29 May lekithi according to calendar yethu bekungikhisimusi njalo 29 May kithi kuba ngikhisimusi ngoba siyathi ukuthi Israel bethu kungendeka sendeko lwesithe bese kucala ikhalenda nathi ke kuminisi yethu kuningi lokwendekile so kwacala ikhalenda and ku biblical lokho so bekungikhisimusi kithi so besine topic ngoba khisimusi yathi sikuphiwa nathi phiwo kwahlangana nje ngo 2025 bazalwane uneti igaba letimnanzi letinhle phindze futhi tilungisela irapture anyways ngalokuthi isikhathi sikhona sitawubuya sichaze lokuningi so siyafundzisa ke lapha besikhuluma ngakona lokho ukuthi Jesu nakenyuka nakahamba lesi iBhayibheli upha abantu uTipho then ke sekuba khona ke lokuthi lapha besiphiwa sipho nasi yalesilwa naMateyu 24 ngicela ungangiva kabi lokuthi lesi iBhayibheli kuphola liyaphola luthando lengaphungaphu bazwana bathe ubabone esontweni ukuthi bashaya kancane so besiyo ngiko nje besibamemile bazalwane nalokuthi ke labe bakhona bafika bakhanza lenkonzo ndawuthini nje ya lenkonzo yayi kuthi angithanze lokusebenzisa lamagama ama-attack kwakunemoya wekucinzeteleka labanye bebacala nje ngafika bafika I think bangathi hawu lapha kani kuhlala kunje ngoba kukhona enkonzweni kube naloko ngalokuthi
Sathane bekazama, but-ke thina besikuthokothele ngoba labo labafuzulako, ngoba leli gama lithi breakthrough nje. Nawuthi uNkulunkulu ngicela kuba ne-breakthrough, bobuka ukuthi lithi breakthrough. So breakthrough what? Ufuna uqala identify ukuthi what, ubone ukuthi unelibonza. So khona umuntu okhansi yathi ngifuna i-breakthrough nje, unless you first determined ukuthi breaking through what. So siyathanda ke thina enkonzweni nakhona ukuthi yathi siphushile safuzula, balibhayibheli sasifuzile saba ne-breakthrough. And-ke vele ethi uNkulunkulu abokwenda lokuthi enkonzweni ebele labanye angeva athi benginibuthongo noma lo munye ngicine ngakethe enkonzweni ngalokuthi Sathane akafuni abe khona lapho, noma sakhona eve the spirit of heaviness. Sekuthi-ke angibe ngathandi ukukhuluma into lethu abantu banga-interpreta kabi bathi shothi mfundisi enkonzweni wena ufuna ukuthi kungathi ngahlala kubophekile. Lesi sikhathi akusiko ukuthi kunema-devil worshippers abambe inkonzo ukuthi nje inkonzo nicabane noma kube breakthrough. Lokunye kuba nguNkulunkulu nje athi ngisafuna abantu ukuthi indvodana yami uyadikhomitha kito so that you can have breakthrough. So-ke sasifundisa ngalokho ukuthi-ke sitokulwa nemoya wekupholelwa lithando. uNkulunkulu namhle usipha sekuthi kungangidlela isikhathi stabapha abazalwane kwachazwa. Then-ke ingcikithi-ke beyithi nakathi eMaswati la kunelithando khona ikhona indlela. Usho ukuthini? Yini le ndlela? Sasiyachaza ukuthi-ke Mahubo 103 uthi uNkulunkulu Moses wamkhombisa tindlela takhe, bantwana baka-Israyeli babona tento. Sathi Moses was shown the way and then bantwana baka-Israyeli babona nama-acts. Sathi Moses yena waniketwa le system, leli gama lethi indlela is the system. Nakasi nje umuntu umfundisi, thina ebandleni lethu ngicela kuchaza, ebandleni lethu thina sikhonta ngana indlela naye. Akasho lo muntu awubona umgwaqo, usho ukuthi kuba na chorus leader bese kuba na MC. Phindze futhi mfanami ngicela ungahambi nalo mfana walapha ngesheya. Tindlela takhe timbi lo mntwana. Akusiyindlela lefisi. Usho ukuthi i-system, indlela, system of doing things. Thina emfundisi endlela ebandleni sikhonta ngana indlela naye. So Moses yena waniketwa ukuthi akhone kuba nale system yokhokha imali edwaleni. Bantwana baka-Israyeli bona babona sekuphuma imali edwaleni. So sathi sichaza lokuningi-ke kukhona nakumavidiyo lokho ukuthi vele bazalwane kunemehluko umuntu lo wathi indlela taNkulunkulu nemuntu wathi tento. Nyalo asathi bona tento taNkulunkulu kangako ebandleni because tento bantwana bendlela, the system. Ingakho Jesu akazange athi I am the act, the truth and the life. What? I am the way. Moses, he was shown the way. So ebandleni Sathane akebi le tento, Sathane ufike ebelethe indlela. Nangabe nje ebandleni benendlela ukuthi nivuka ekuseni niyothandaza, ninendlela khokha ishumi, ninendlela yokuba nema-honored prayer, ninendlela ukuthi nihambe ebusuku nivuka niyothandaza ebandleni. Kwanela ukuthi kwebiwe leyo system leyo, akusabonakali le tento ukusukuma kwetishosha empilweni yakho nje. Anyways, ngaze ngigcine sengisebakubambile bazo nje basho ukuthi siya-summarize. Bakhona nje sibuye sikhulume ngoba labanye beni bawuthola umsathi sikhulume nabo individual. Ukuthi uyabona empilweni yakho kwalahleka indlela. Kude tento ngoba tento bantwana bendlela. Then-ke sesiyachaza-ke sesifika la sigabeni-ke sokuthi Jesu-ke nakathi I am the way, the truth and the life. Sabaphinde bafundisa-ke futhi batshali ngiyakhumbula nje kwafundziswa kwaze kwathula umoya ukuthi ensimini yase-Eden kwalahleka letinto letintsathu. Ngoba libhayibheli bazalwane Nkosi yami limnanzi lijulile futhi nathi sinendlela yethu lesichamuka ngayo njengoba nawathi nje kunebantu labanye sebendlule emhlabeni bafundisa khatheni ngoba livangeli kade lafika nase-Afrika labafundisa labantu nakwenteka uthole ama-audio abo uyawagcina ukuthi yini lo muntu bekafundzisa lo. uNkulunkulu-ke baningi labavusako nathi singilabanye. So nakufundziswa lokuthi-ke asukubambe kafishane nkusummarize. Batshali-ke naku sikubita athi school of thoughts sabo ngoba vele sihlalela nje thina ku-researcher bese-ke sesiyangena sithatha ama-TV siyofundzisa. Phindze lokunye sikusummarize la. Lokuthi le nsimini yase-Eden kwalahleka letinto leti. Kuze utokubamba kahle-ke bamba lokuthi ingako ngakhathi sebakhokhwa ezikwachazwa ukuthi basinabaphuma labantu baphuma babheka bafulathela baye west. Then-ke
nakuthiwa nje siyobheka empumalanga, ngikho incwadi yaGenesis ijule kakhulu nakho lokho kubambe. Then-ke phindze kwesibili, ngakhathi Jesu asasibuyisela le khathi, le i-Eden ngeke uze uyikhombe geographically. So uma Jesu asibuyisela, ngoba kwabekwa likherubhi lapha leliphethe inkemba leguquguqukako, kuthi kugajwe le ndlela, yabo, naye indzaba yendlela, asongivile. Kwabita usina Jesu imsike, ngaba athi kuMaria wangithinzi ngisangabuyeli kubabe, uyopresent ingadi, sibabe naba sengibazuzile. Limnanzi iBhayibheli. Ngicela ubhale lapha phasi utype uthi limnanzi iBhayibheli. Ngisho ngathi nje noma ngabe lenye ivideo yibo 5 minutes, always sesiphumele esiveni ukuthi naku lesifundzako ngesencele bese ngesekudla naku uNkulunkulu lakhuluma ama-audio. Lo isikhathi uNkulunkulu uyakhuluma, usikhanzi sithule bo 5 hours. Solo sihleti silalele. Ngikho nje bazwane satobhala volumes and volumes of book. Bakhona nje labanye bathi mfundisi into awubhala nini? Ngasijaki bazalwane. Futhi kude lokuthi sine pressure yetimali, money is not a problem. But safuna lento yethu ukuthi lokudla sifake tinanzi. Kwanyalo nje sisafuna kubona abantu ababonako ukuthi bakhona nje bobishop labafike basho bathi yemnisi yathi uNkulunkulu usuwasimbulela kuthi nine wena nemkakho kunento lakini futhi langaphaphi lengafuni lokuthi ngathi nje ningamenya kakhulu niphacile nje vele thina sifuna abantu abatafike babone. Bayangiva ke labanye kodwa labanye sebakuthatha on the other side, but anyways let me continue. So kwafundziswa ke lapha kwathiwa yibonini buka ke, and then ke Jesu nasasibuyisela ke asaphethe ingadi yakhe. Ngakho kwabe sekuyachaza sekuthi nje Nkosi yami le topic lena vele ngasho ngabe sokuchaza konke, but nje bazalwane ningesabi. Siyeda isikhathi angikushiyeke. So phindze futhi lesono sangena njani, buka ke kwalahleka le ndodana insathu. Sicale ngaloko nje kwalahleka kuphila ngoba hey Adam kwabe sekuthiwa ukuthi awufane kufa. Phindze neliciniso ngoba Adam yabutwa sebacala imali alahleka liciniso lapho. Obvious ke nendlela engako kwabe seyiyagayidwa. Ngikho ke Jesu lesitabe sesiyabuya yini Jesu. Ingakho ke Jesu nase afika athi I am the way, the truth and the life. Bamangala abantu. Le nkulumo leyo bazalwane ngikho nje bengabithe ama-Bible scholars angathi yabona ke mnisi besingasethi into leti satshela iBible school noma ke nasi researcher kwathiwa singabajeli bazalwane bangathi uyaganga, but ke ngilothi kuvumelekile sibatshele bazalwane. But ingceke ukuthi yangiva noma ke nawe longazi ukuthi umva komoya uyeva ukuthi imfundisi yathi bengingathi besingathi Jesu waganga lapha. Yabona Jesu nakathi I'm the way, the truth and the life. Asibuye ingakho Jesu bazalwane. Jesu ungilethe eBhanekli Moses la ibona. Umuntu le Moses wakhonjiswa yabona nakudwetshwa lelithembele. Lelithembele leli la ulichaza lingumuntu. Ngakho nje na Jesu athi bhilidani lelithembele. Man, come on. Siyabona ke ukuthi ingceke ukuthi yati elokhenzakala ukuthi nakuya kuBible study. Ikhona iBible study kuba mnanzi khona uve ukuthi uyabona siyahla nyalo nje kufanele siyakhufuta umkhusi uyabona inyama lemnanzi liphushuka noma ke nabo uthanda umoba ukuthi lapha kufanele ukuthi udle umoba lapha lomnanzi nakhona lokho awucadi ngamatinyelo vele udonse nje ngesandla bese ke uyathi uyakhafula lapha whatever kudla lokumnanzi imnanzi lento le. And ke sendabazana ukuthi iBhayibheli ungalibeki phasi ufike uthi lento yeni mnisi uze uthi mfundisi mnanzi lento kunjalo ke bazalwane. Ngakho ke bomfundisi bathi hawu no more turning back ukuthi sashiya sikolwa nanyalo nje angisho lambikweni. Ngiyakubonga baba enkulunkulu ukuthi wangikhokha yebo kona lama plans bekakhona athi ngisafuna ukuthi ibuka incwadi, but Nkosi nayo incwadi lo yangifaka kiyo le bese silandzani ukuthi ijulile leli silive lakho le mfihlakalo beyifihlakele seyimbuliwe lokuthi Nkosi uzusipha ingoma nje lesihlabela ukuthi wembuliwe. Siyabonga Nkosi, bayethe Nkosi Jesu, amen. Anyways, so Jesu ingakho nje nakathi idlalini inyama yami singayidla njani lo mvuyadi ukuthi uthini lo. Phindze nabo Moses nabakhuluma umthetho nomthetho ngilo Jesu. Kristu kwakhulunywa ngaye ngale. Nase eda la bazalwane ngidawuthini njengoba vele sicetha kudla nema gospel, but ke
angiyeke lo base bangivile bazalwane. Kungakho-ke bese-ke 1 Corinthians chapter number 15. So ukhuluma-ke uthi lo mbhali uthi Pawula kokucala akusiko kwakomoya, kucale kube kwemvelo, kube kwenyama, bese kokugcina-ke sokuba komoya. Khona lapho labaseKorinte kukhanze ukuthi lithi iBhayibheli Adamu wokucala waba ngumphefumulo lophilako, bese-ke Adamu wesibili, lokungu-Adamu wokugcina sengiJesu lo, kuthiwa yena ungumoya lophilisa. Kusho ukuthini lokho? Ngalamafishane uba ngaba kuthi ukuthi Adamu wokucala wanela nje ukuthi ende sono, wase sowuba khona ukuthi indlu utaboyibuta engadini nenyama. Nakuthiwa nje kukwenta kube kufishane ukuthi asihambeni i-convention bazalwane, ebengathiwa nyalo vuka uthandaze zila, hamba kamanzini mfundisi. Kube khona senilacale ngicabanga ngoba umphefumulo sathi umphefumulo ngilosibita ukuthi ngi-TED, TED, ngema-thoughts, nema-emotions, noma-ke ama-feelings, ne-decision. So ngicale ngiyicabange le nto, ngafika ngani kamanzini nyalo, anyway kwenda kube short. Bese-ke iBhayibheli Adamu wokugcina yena ungumoya lophilisayo. Shosi uma nje uNkulunkulu asenginikele ngenkomo, angicabangi ukuthi hey, utawuthini umkami, lehle ngivele ngiyende, asisabute engadini nasenyameni. Uma-ke bazane bangakunaka ukuthi bantu labatawungena ezulwini, bantu labangasiye umphefumulo lophilako, bantu labangumoya lophilako. And Jesu-ke nawumemukela ngulo Adamu wesibili. Sekuyabuyela sihlale sikusho-ke Jesu yini bazalwane? Jesu i-Logos nerema. Ngikho ngesencele sithi Jesu live laNkulunkulu, Genesis to Revelation, bese ngesekudla Jesu inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. Kodwa kubona-ke shito ngathi isamari le. And then-ke bese kuba nale ngcingwana lena-ke phindze futhi lebe siyasamarizela ukuthi-ke kokucala kuba kwenyama bese kokugcina kuba kwakomoya. Niyazi ukuthi uNkulunkulu uma sesikubeka nje ngendlela letaba lula ebebongathi wenikabi, singathi uNkulunkulu bekadlala lifilimu nje la. Bonke labantu beba-actor, bendlela nasikhathi nasekugcina ukuthi yonke into lapha eBhayibhelini lele physical. Ingakho nje ngachaza ngathi bazalwane, leti into leti-ke le sihlale sithi nasesikhuluma sithi hey, tiviwa ngilabo. Manje-ke ngibe ngingathandi ukukhuluma, sekuthi nje uNkulunkulu ungivumele kulama notes ami lengitana ukuthi ukukhuluma ukuthi sihlale sithi ngesencele kuna-Israyeli bese ngesekudla kunelive laseSwatini. Ingakho nje lesi live laseSwatini, yebo-ke nalabanye labalapha embili kuhle kuba khona athi bahle babhuca nje bese benta ngathi nje kunganyanyeliswa. Otherwise ilive laseSwatini bazalwane, uNkulunkulu ulikhethile, lingi-Israyeli okomoya, diningi timpawu takhona. So sachaza ukuthi Israyeli uniketwa the physical law, thina siniketwa the spiritual law. Kungakho nje sathi kuthiwa kuJohn 4, salvation is with the Jews ngesencele, bese sithi eternal life is with eSwatini. Uma-ke loko utawuhlala nathi, phindze ukhumbule nama-notes akatheni ngoba labanye benu sibuya khashane nabo, utakubona. Sesiyabekisa-ke sithi kungako ema-Israyeli oba vele Jesu wafikela khona, emave angi-2 uNkulunkulu asebenza ngawo. So ka-Israyeli bafike bathatha besingasho njalo ingadi yaJesu yaba physical. Thina ingadi yaJesu sesiyayibuyisela ukuthi ingadi yaJesu i-spiritual. Akusiko ukuthi ingadi lela lebovu. And then phindze futhi kwaba khona ukuthi the word became flesh, ngoba Jesu singeke simbone ka-Israyeli ayinyama, angimoya ufuna ukuthi abe inyama. The word became flesh. Kanjalo-ke ngala ngesekudla, now the flesh is becoming the word. Phindze futhi la icala khona indzaba number 1 ngicala ngokuthi ngala ngesencele kuna earth bese ngala ngesekudla kuna heaven. So uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. So Jesu ngabekete emhlabeni bese ngeke simbone nakachamuka ngomoya kwafuna ukuthi abe inyama. Nyalo ngoba sesihamba sezulwini. The flesh is becoming the word. Phindze futhi Israel wachamuka yena wenda sidlo ukuthi kudliwa isinkwa lesi-brown ngoba naso lesi-healthy ne-red juice. Sesiyachamuka-ke thina, siyachamuka ukuthi Jesu nakathi asidle inyama yakhe. Njengoba ngachaza nje ukuthi kuna brother A udla lesidlo literal. Then bese kuba na brother B, njengoba umfundisi enda nje sicela emaswati onke adle incwadi yamaHebheru, nyalo sidle amagospel, incwadi yezenzo.
uthi-ke Jesu kwendeni lokhu ukuze ningikhumbule. Nawe ubuka umuntu wathatha isinkwa lesi-brown nejuice, i-red grape, ayinathi, utamkhumbula njani Jesu? Nakahle nje Jesu ezulwini, bese kuchamuka nangumuntu ukuthi abakhona ukuthi hey, njengoba sathi nje kutawendeka lokho ukuthi inceke kube khona ukuthi nakuphunya esontweni leli viki leli bazo. Nakhona angakucabanga engcondo. Leli viki leli bazwana ngicela athi nanita ngelisonto next week njengoba namhla kulisonto nibe niyicedzile incwadi kumbe yaPeter noma incwadi yabaseGalatia. And same time akusinkinga nami ungangikhanza ngidlala isidlo. Ngila khona-ke Jesu nawufunza ke-Amplified lapha boMateyu 26, phindze nabo Luka 22, phindze nabo Marko 14 nakathi Jesu angitawuphindze ngidle lokhu until ngisidle sesisisha. Bekachaza leli vese kumbuleke kithi ukuthi yathi vele man, ngiko noma kungema nje kudla sidlo. Sale sathi sasidle lenyama yaJesu mbamba ngoba lokhu bekuyisimboli. Ngakho phindze futhi bese sibuya nasekubhaphathiseni sibechaze-ke ngako tonke letinto leti. Manje nje kuloko ukuthi always umfaka kakujuli usheshe nje bese hayi sekunjani njani. But-ke siyambonga uNkulunkulu ngoba wena uyasiva. Asikuyekeleke lokho basoyivile leSamari. Ngila ekuthenini I'm the way, the truth and the life. Phindze naloko ukuthi Pawula athi ku-1 Corinthians 15 athi kokucala kuba inyama bese kokugcina. Lenye indlela yokubona sesinisuka into yokugcina bamba-ke ukubona ngalokho. Ngiya lapha kule third temple ka-Israyeli nako konke udaba siyakubamba nale ndzaba ye-one world order, phindze nale ndzaba ye-summary of life lokuthi phindze futhi uyithola lapha in the book of life lokungunali Bible. Utawumangala kutaze ushaye nenkwela lencane ufike ukuthi madoda angikupheke futhi mahhala. Nami lese ngihambe over all these 30 years ngasinziswa. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu, siyanibongela mani kusile besides kusile tinto leti namhlanje ndawudiva noma letinye besihlale sidisho. Asibekise-ke nasi sike uNkulunkulu kufanele sibeka actual film ukuthi give me any story in the Bible. Asengikubekiseleke ukuthi Moses nje ukhumula timbatsatsa, wasinakanela ukuthi khumula, wasike uNkulunkulu uyakhona ukukhuluma wamuva, wasike uNkulunkulu uyakhona kumthuma. Then-ke kithi akusathi ngikhulume timbatsatsa, but kithi ku-spiritual ukuthi kuze kuthi nami ngoba kunebakithi labaseGibhithe ngento kwaba bakamnisi phese noma ngikuchaze-ke kusamncesini sengithatha ngathi sonke siya-understand. Moses wathi uNkulunkulu khumula timbatsatsa wabese uyamuva uNkulunkulu wase uyamthuma kubantu labathunjiwe eGibhithe. Uma mina ngihlala nabo mnakethu la khaya nami nginasatshwala ngiyahloboka ngiyaphika lokhu timbatsatsa ngeke labantu kuze ngikhole kubakhokha la Gibhithe. So nami kufanele ngikhokha timbatsatsa tekudla kakhulu tekulala kakhulu tebuthongo tekungakhokha tishumu tokungafunzi iBhayibheli. Then-ke ngase ngiyamuva kungi-3 ngikhumula timbatsatsa kuze ngive uNkulunkulu bese ngiyokhokha abantu eGibhithe. Wena nje ubanjwe ngilokuthi abantu bayakwati baze basho uthi uyakholwa kodwa wena asikuboni lokukholwa bese nelibhayibheli-ke lithi singumuntu lwakhe entsabeni. Come on, singisawoti asikuyekele. Kwesibili ngithi give me any story in the Bible. Lapha-ke bese kuyajula-jula kuthi libhayibheli lithi liJordani lema kuGeleda beku-actual film lapha. Buka-ke libhayibheli lithi kwathiwa abapriest nabema nje bafika baphethe the ark of the covenant nabema la on the river bank la elisenzeni liJordani elitawuma kuGeleda. Lokho kithi ku-spiritual kunelijordani eliGeleda kuthi mfundisi emshadweni wami mfundisi ngithethe imali ngiyagula ngisesibhedlela. Kunelijordani eliGeleda silimisa ngokuthi sibe bapriest asihambeke. IBhayibheli lithi look at the order. Lithi iBhayibheli Jesu usenda kings and priest. Shothi angeke uze ube ngumpriest ungakacali waba inkosi. Asibreak it down. Ufuna ucela ubuse nje ngoba iBhayibheli lithi sine singamakhosi. Asibekise nje kuba ngumpriest ukuthi ume endzaweni ume esikhaleni for labanye abantu. Uma nje ekhaya kini ubhadalela bomnakenu nabodzadewenu ukuthi wena unetimali ucethe utawucala ubuso ucethe esikolweni. Then-ke ungacetha esikolweni ukuthi uyinkosi ngetemfundo uphinde soyinkosi uhola imali sotawukhona kuba ngumpriest. So angeke uze ube ngumpriest ungakacali waba inkosi noma kuku-wrong. Nabo bona laba labathengisa ama-drugs tinsango ucala uma babe inkosi aliba insango lemahlathini phinza into abribe ba nani vele amaphoyisa bathi banibhashisa nidlulise insango la. So lo mfabe inkosi ngalokulima emva kaloko-ke yabona ukuthi uthenga ifridge la khaya uthenga imoto bantu abakhe sobabhadalisela ubhadala esikoleni nje kuze ube ngumpriest
kumele ukuthi uqale ubuse entweni lethide. Asibuye ngakithi-ke lokho ukuthi mfundisi liJordani kuze lime kugeleta kwapita abapriest. So nanami asibuye-ke kuthi ngingumpriest nje kube khona ukuthi hey yathi kulamalanga lawa ngifundza incwadi yabaseGalatia nangiyibusa le ncwadi kulamalanga ngizile 2 days ngingakhona kunqoba lo 2 days. Phindze sothi nje into yinye lokuba ingikhosi nokuba ngumpriest kuya njengoba sengibekisile njengala vele ngidathi kune thin line. So ngakhona uyabona nje nangaqala nje wena ukhona kubusa lokuthi ukhona kubusa nakuthiwa zila 3 days nakuthiwa ungabolala ebusuku njengathi ngabulesihlanu silale siyathandaza automatically singase lokungalali ngalesihlanu ngumpriest ezulwini sebakubona ngumpriest litabi seliyema ke liJordani eGeleda. Anyways ingasabi bazalwane kukhona umfundisi ukufundisile ngisho ngathi nangento wenta le video lo ngithandazela ukuthi bazalwane babe ne pure understanding. And then ke kube khona ke lokho ukuthi bese siyafundiseka lokuningi ukuthi kuneJordani eligeledako. Siyabona because now understand le story ngabe siyabona ukuthi mfundisi liJordani lamiswa abapriest. Uma sekulahleka ubupriest kimi ukuthi ngime esikhaleni for myself ukuthi nje yabona nje thina nje asebe kahulumende asihlobonga asiphimi asebe enkampanini phindze futhi thina siyazila sidla livi manje le ndlela ngathi iyabaleka ubona abazona bayakhwabanisa ubona abazalwane abasalidli livi kanti nabo lobu priest noma nje nyalo nje lokusilapha ka YouTube kufanele ukuthi nje umise tonke itinto yes ngakho ngikho nje the very same thing nakukhona nje sengiphase form 5 umfundisi ngilakalo-Zitha mhlambe sebangimukela lapha e-university ngibekuzela thutane nje kwaluseni la kithi ngishare kutaba khona lokho ukuthi ungacala ke lapha 4 years ukuthi mfundisi ngingumpriest Nkosi yami abangiboni la khaya kusukela ngeMsombuluko kuze kube ngilesihlanu mhlambe ngibuya ngama-weekend ngelisonto bese ngiyajika hamba mfana uyofunda noma la khaya sikudzinga lamalanga siyahlakula noma siyavuna but hamba sipho umfana wami uyofunda das lo muntu ufana ukuthi ungumpriest la kuye yebo nathi ngoba nasathenga imoto la khaya sasifakele gesi ngiloso mvwacale wakhona ukuthi aye le so uma nawe ke ungaye kuzileni ungasavuka ebusuku uthandaze litawuma njani leli Jordani eGeleda oba nasipha ngacetha leli Jordani esilakha kude egesi kude imoto bomakhelwane bayasihleka utalimisa ngokuthi abe awuseningivile. So uyakubona ke ukuthi angindlule kwesithathu noma bengisho ngeke ngibale kwesithathu ke ngithi give me any story in the Bible asibike neyindzaba naye ukuthi na ufunza nje Exodus chapter number 7 8 9 10 11 ama chapters la kuze kuyofika ngakhathi abantwana bakizale baze bafike eKhanani uNkulunkulu lapho abedlala lifilimu is the same thing leta wendeka ku-rapture. Asicale nje ngale Gosheni lithi iBhayibheli sangigcotshwa sishaya ngeGosheni akuzange kube nebumnyama eGosheni so ngeke kugibele indiza ukuthi angihambe ngiye le kaIsrael ebebezingathi ngiye lena eGibhithe ngiye kaIsrael kufana nokuthi nje njengoba sicedzile kudle emagospel ukuthi lithi iBhayibheli uthi Jesu nithi angikhanze eGalile nengilozi yathi there shall you find him na Jesu nakakhuluma nalaba abafati wathi hambani nitshele bafowethu ukuthi batangithola eGalile ngeke bese ugibela indiza ngiyele eMiddle East ngiyokhona ukuthi bese eGalile ngeke Jesu umkhanze iGalile seyishintshile uma nje ngikulothi ngizile 2 days ngifundza incwadi yabaseGalatia bese kuba nanako lokhu comparison nje even ebethempilo kuhlale kuthiwa abantu abayekele kunatha tshwala noma nje sengibekise lokuthi lokunatha emanti bo 2 liters a day kushukumisa umtimba kudla tibhito uyabona nje umuntu akhona ukuthi nangiba besibani bato noma make sibani noma bhuti sibani bato umtreater lempilo asiyati isikuphi kodwa nabathatha i-medication bamfaka i-drip emaphilisi kutaba khona mhlawumbe after 30 days kube khona ukuthi nangiba besibani sophila sophumela esibhedlela sitawuthi ngale ngikhuluma ngakho kuba khona ukuthi iGalile le kuze uthi there shall you find life akasi bakunathisela amaphilisi bafuna ukuthi uzuhlangane ebebesingathi ngiJesu uzuhlangane nokuphila yebo na educational la khona uyafunza imfundisi seni engineering sengiyasebenza so uthola impilo ukuthi uthenga imoto yakho likhala lakho konke singathi le Galile yakho ukuthi mfundisi ngimtholile Jesu education kutamela to commit so leli verse nalibhalwa ukuthi there shall you find him uyakubona ukuthi mfundisi
yathi vele manje sengiyayiva lenzebe bese khona into kokucala kube kwenyanga vele bekufanele kibo bona baya eGalile le-physical. So libhayibheli ke ngeke uze ulibeke phasi utawugcina ukuthi hey yibonini uba story losifundzakho. Angisathi kangakho ngisho ngithi uma uhamba emgwaqweni nawe ndeni noma ushayela imoto yakho noma uhamba nje esikoleni ugcine uwathi silapho kuleli khona leli nje. Nathi-ke bazalwane base bathuka labanye abazalwane angithi la magospel from Matthew chapter number 1 kuyogcina kuJohn 21 na uhamba ngale order. Umfundisi uyalathi lonke ilivesi ngalinye nangaba khona ngathi ngikukhothela ilivesi kuMateyu 1 noma selinye noma amabili lamanye futhi ungathi abe maningi lokuthi sengihambe kakhulu lomgwaqo. Nencwadi yaJohane lokuthi kushoyolani incwadi umfuna kaceda kusindiswa unikethe incwadi yaJohane ilibisi. Ngilokuthi kukhona ama-document esiwabhalile la summarize chapter number 1 uma ufunda incwadi yaJohane ufuna wathi chapter number 1 wena ufuna ukuthi ibute nakho asengibekise nje chapter number 2 nakuthiwa liwayini kwathi wagcwalisa intimbita kwase kuthiwa yikhani manje. Na ufunza lapho uyatibuta unalokuthi wonke umuntu bazana unetimbita. Impilo nje ithi wonke umuntu unetimbita lathi igcwalisako bese ke libhayibheli lithi yikhani manje. Wonke umuntu unayo yikhani manje. Asigijime siye kuma academics. Anyways ungesabi kukhona la kuma video. Lo muntu wabona say reputation. Uma lapha nje e-tertiary ugcwalisa timbita takho nase ukha so graduate ususebenza unetimali so yakha nemuntu lokhanzakala ukuthi nje uyaganga mfundisi bengiphuma ngiyojola nebafana ebusuku nawe wagcwalisa timbita nabo abantwana balabaleni labanye ukhona ekubadla wonke umuntu unembita tsithe la igcwala noma uyaganga noma nyalo singethe sakubona ukuthi uyaganga kukhona imbita lo igcwalisa uma sebakugwaza noma sewuboshwe amaphoyisa sekufika isikhathi ukuthi wonke umuntu unaye yikhani manje. Bantu nje nabasekhemisi ukuthi batshela abantu abahamba niyofunza nasekhona ukuthi batshale sengiyagraduate emfundisi ngicela ukuthi nite namake emshadweni wami sengiyikha manje. So wonke umuntu unetimbita. Uyabona ke wena soyafunza lapha it's a story. Kibo physical kithi seku spiritual yebo nazi ngakwenda physical ngoba nayo e-university uye campini mhlawumbe nokhempa lespeaking nokhempa lemankayana. Pheze nabo John 11 nakuthiwa Susan Leach maphe manje lefuna ukuthi ngiwasuse empilweni ukuze Jesu otokhuluma nami ngqo asengisuse ematshe ekudla kakhulu ematshe ekungazili ematshe ekungathandazi then ke Jesu utabe ukhuluma nawe ngqo awu bazalwane ingakho ngishito kaningi lokho ukuthi netingcebo letinye angikhulumele mina ukuthi sithunye nje ukuthi kube khona kuze lencwadi kuthiwa iBhayibheli nali lami lapho kwami lencwadi lena kube khona ukuthi imfundisi ayisabekeke phasi because every story sengiyasinterpreta ukuthi this is what it means noma ke this is what he means ngoba ngumuntu lo asendluleke ngoba sebakubambile bazalwane phindze futhi singene sale sithatha ku-New Testament ngoba i-Old Testament vele maningi lama story noma ke I think soyivile lenzaba phindze ngicedzele ukuthi sangqotha sishayanga ngila khona ke ngena le one world order lokuthi hey bazalwane lokho ukuthi vele uthi nje uzothi uNkulunkulu ngidawenda umehluko Faro etinkomeni takho kusive sami nesive sakho etinkomeni tema-Israyeli netinkomo daba seGibhithe vele kunemehluko. Banifana nje ngiyakhumbula nabasekhempini safunza ukuthi nasangqondo sisabakhona ukuthi kuneGosheni yokomoya iGosheni ngoba ngigcina ngakayichazi noma kunikhumbuta ukuthi yes iGosheni uma nje uNkulunkulu wathi lena ngathi angikuthanda ngizile 2 days angifunda incwadi yabaseGalathiya ngihlale ngibekisa ngayo iGosheni yami ntaba khona ukuthi yathi imoto sangqotho leso noma sebumnyama ngeke ikhumbi igicike ngeke ngidivorce so nyana sokulahleka iGosheni nakuthiwa nje eGosheni lapha khona there was light iGosheni yethu sekukhona ukuthi lo uNkulunkulu akusho that's your Gosheni ngoba uthi Jesu kwendlula lezulu lemhlaba emava akhe amile imile le ndvo le ene story in the Bible. Anyways asingene kunako ukuthi bese ke sokuba njoba sesukele incwadi yezenzo kunalokho athwelufa nje le ndlela abhaleka ngayo ngihlale ngisho ukuthi bazalwane sesineminyaka sinalama TV asibusisa manje ethembeni kuhle nje usasihleli sokulula ubone lama screen noma abulapha emuva ngoba lama TV lamakhulu nakuveta lamavesi bese kuba khona ukuthi ke sesiyawabolda lapha noma ke ayapastwa so uthi ke Romans noma ke sorry lo Zenzo chapter number 12 lithi Herod walula isandla sakhe kwabathile bebandla asibreak it down ke lokho uma umuntu athi mfundisi yathi lamalanga ngibhekene naGoliath lamalanga ngibhekene naFaro
kulamalanga ngibhekene nabo Herodi, kulamalanga mfundisi ngilwa nemaFilisti, kulamalanga mfundisi ngibhekene nabo Sihoni, bo-Ogi. Beba physical labo Herodi, bo Faro, ngibani lo mfana nzini lo, Goliath. Hey mfundisi lamalanga ngibhekene na Goliath, mfundisi lamalanga emsebenzini yabo Judas Iscariot. Ulandwe le ministry. Nalapha ke unabo Herodi labalula isandla. Then ke iBhayibheli vele bele wrong Nkosi yami ebelazi nje walula sandla ebandleni lithi walula sandla kwabathile ebandleni. Hamba nami ke. Ngiko nakuthiwa nje naba abantu mhlambe bacedzile esikolweni noma ke bathola scholarship kuthiwa ke board of directors athi sitawuthatha labatsite benu abathile benu. Phindze na Jesu nakabuya utawuthatha labatsite lokuthi ngile lifestyle. Anyways, sokubambile lapho kwakubambi. Yes. Nalapha nalisi iBhayibheli Herod, kunabo Herod bakomoya labalule esandla kulabatsite, hayi not everybody. Uma ke wena sokucala nje udla kakhulu ulala kakhulu, you are saying uthi takubamba ke Herod walula sandla kwabathile. Bayakhumbula ke labanye bazalwane kukhona lapha khona safundisa ngaloko kwaphela ama-hour sichaza naku lengizama ukuchaza manje ngiyakufinyela. Uthi cha phela man. Ngathi qualify ngoba nje angibekise nje kuthiwa nje Jesu uthatha abantu labatsite. Lokuthi it's a lifestyle. Thina nje sitawuthathwa sibamba labatsite. Sithi ngekungebeli uhulumende, sithi ngekungahlobongi, sithi ngekungaphingi, ngekungebi, sithi ngekuya-honor prayer, sithi ngekuzila, sithi ngokhokha ishumi, ngekudla livi, thandazani ningayekeli. Siyasho. Nabo ke abantu abathile, they are saying. Fakazi waloko ke ukuthi bekubhalwe lapha ukuthi tosinase njengoba ngithi ngidawuthini nje Nkosi yami. Chapter number 1 waGenesis kuze kuyophuma kuchapter number 22 waRevelation. Kumele yonke lento ingabhimbi nasithi siyishift ayibeka ngala. Everything lokhu physical kufuna ukuthi kuyakhe le sense spiritual. Ngile ngizama ukwenda sothi akubona ukuthi mfundisi awundawufika nasile khaya kithi mfundisi njengoba washo wathi abantu abaningi laba ema-TVs wabika la veranda bavele sinawo. Kube khona ukuthi siyafundzisa ngala. Mfundisi yebo siyambonga uNkulunkulu. Sokubambile ke. And then ke na uqhubeka lapha lithi wabulala James wabona sike wathokozisa emaJuda. Sale singena kulokunye lithi wabeseke sobamba Peter. Buka ke bese kuthiwa kwakuthi insuku tesinkwa lesingenamvubelo. That's it. Asibuye ke stress ukuthi sinkwa lesinamvubelo liBhayibheli lithini. Khona le ku-Exodus. Sinkwa lesingenamvubelo ngesinamhla ngilesinkwa lesidla uzwe ukuthi phi sinjengaleti inkaka bupelepele ngathi akusimnanzi but lokho lokubaba kufike kuphilise esiswini. Kufike kunongotela. But lokho lokunongotela kufike kubabe. Inyongo wayibona inyongo inongotela iphuma ibaba. Bantwana sihlale sibafundisa khona sakuhlubela leti inkaka nalabo pelepele leti ishubaba. Kanjalo ke nalapha sinkwa lesingenamvubelo, imvubelo kulamacanza lesibhaka ngawo kufaka shukela, kufaka libisi, omejerini. So lesinkwa leso sithi imvubelo lesinkwa leso. Anyways ngoba sokubambile ngikwincwadi yabaseKorinte ithi thine sisinkwa lesingenamvubelo. Vele thina bazwana kude lakithi kujola kuphinga kweba kuhlobonga kude lakithi kwebela uhulumende. Hayi ngoba leti zinto leti sitawuthi ngeke sesitende but now makukhisha insila yonke thina nje mbabamba baliBhayibheli lithi thina sisinkwa lesingenamvubelo. Buka ke imvubelo lenye phinzi. Na imvubelo yokungakhokhethi ishumi, imvubelo yokungayi esontweni, inkonzweni tabo baba tabo make, imvubelo yobuthongo, yokungadli livi. Seyimvubelo leyo. Lesinkwa lesi sinemvubelo thina lithi iBhayibheli sisinkwa lesithi imvubelo. Uyabona ukuthi kubhalwe ukuthi Peter wabanjwa ngesencele ngesikhathi esirongo leka Sathane vele bebangeke bawine. Bambamba ngesikhathi sesinkwa lesingenamvubelo. Ngiyakho bese kuyachazwa lapha ukuthi bazalwane bamkhulekela. Lekithi ke sekuthi kukwenta kube kufishane ukuthi vele bazalwane. Nkosi yami. Yathi nayo indzaba. Yathi siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu futhi mbamba. Nganandi tamburo nadi. Lesinkwa lesingenamvubelo ke kukwenta kube kufishane. Kuba ukuthi ngibekise nje ukuthi mfundisi nawubuka nje umkakho ubuka indvodza yakho ubuka abantwana. Kuba khona lokho ukuthi mfundisi uma kukhona ukuthi nami ngafakaza mfundisi ukuthi Sathane wazama ukuthi abe ngiHerodi
abambe Peter wami lokumfana wami ukuthi amfake kuma-drugs kani 2 months back sisukumile nemkami ukuthi kulamalanga lawa siyekelela ukulala kakhulu. Hawu vele umfana wami wabuya. Ngikho nje lokuthi ukhanzakala bangaki nje benda ukuba khona ukuthi athi Mfundisi imali lenzaba naye ebuthongo. Sayimvubelo leyo nakwendeka Herodi wakomoya abamba Peter wakomoya. Bangaki nje abantu bakhona umkakhe uthunjiwe kunetindlu langathi thanzi ngemkakhe kunetindlu langathi thanzi ngendvodza yakhe langathi thanzi ngamaketala ini nasebandleni. Nawubuka letintfo leto tiba nokuthi sengiHerodi ubamba umkakho la mndenini niyacabanga angeke kuze kwenteke nangabe angabuyi lo muntu nangabe khona ukuthi Mfundisi ukuthi imvubelo. So uyakubona ukuthi ngalabe emagama Mfundisi ngiyakubona nanihamba nifundisa ngaba ukuthi ube ubachazele bazwana uma iBhayibheli sithandazana ningayekeli shothi nje ningabe senifaka libisi nashukela lapha kulesingo anihlalani nje mnisi nisinkwa le seningivile. So Peter wabanjwa kanisi ngemalanga isinkwa lesingenamvubelo. So bonke labo lokuthi abakhona ukuthi Mfundisi yathi le mfo ifike kahle wathi uyangizama kani lamalanga vele ngikhokhele imvubelo kulala kakhulu. So umfundisi unale wari ke bantwana kakhulu esibakhulisile kube khona napholala ngoLwesihlanu sekwaba nemvubelo. Into lebe lethi imvuselelo ukuthi uyakhopozela basolo lonyalo vele solo siyachubeka uyakhopozela. Into lebe yenda ukuthi kube khona kunemvuselelo ningabanjwa ngisathana Herod anganibambi ukuthi benisingo lesithi imvubelo awu yangena imvubelo. Kambe nako lokuba khona umuntu ushadile so yasebenza. Bayathi ke bantwana hlale sikhuluma lokho. Ngilobe sekuxosha abantu ke. Lokho ukuthi ke uma ke sikhuluma leliciniso ukuthi hey le one world order lenza bemphikisi ngichazile ukuthi umuntu yaphikwa. Sokufunakala ukuthi ungakhulumi lokuthi bazalwane yathi vele bakhona nje abantu bakhona ukuthi hayi phela bafundisi hayi Mfundisi ungasho lo somele ukuthi angikhokhe ishumi mina ngiye esontweni anginikeli mina ngithi khona prayer mina ngilidle live hayi iBhayibheli nje lithi kune grace seyamisuzwe le grace lokuthi nje kube khona ukuthi kune grace akusho lokuthi uma mina ngingathandaza sengikuchaze ke bazalwane ngifana nizaba nje lokuthi sona imihla ngemihla no asihlukanise ukhona lokuthi wena sogithe eligogweni nalesi iBhayibheli noma ke ngazi iBhayibheli nakuthiwa nje sona imihla ngemihla asengibekise ukuvakasha asengibekise nje ngalamadolobha nanga ebengathi itono dinga u7 nakuthiwa nje senda sono onke malanga ngithi ngibekise ngalamadolobha kuna scene long speak Mbabane Zulwini Mathapha Manzini bese kuba ngusteki bese kuba ngihlangana ngithi nje kunesono lokuthiwa ngihlangana kunesono lokuthiwa ngimathapha kanjalo kunemehluko ukuthi naku uyahamba lese nje usuka lespeak uthi awahamba uthi steki bese ke sowehlela enhlangana uma kwenteka ukhansi ukuthi speak ufike eMbabane khale kunembabane ukhansi lesono lesibona kunesono lokuthiwa imbabane. It's another thing ukuthi sopho kwenta sono saseMbabane ufuna uchubeke kube khona ukuthi hawu sekunezulwini hawu sekunamathapha kunesono lokuthiwa ngumathapha manje bazwana kuthiwa thine siyona imihla ngemihla ufuna kube khona abantu abakhanza kancane kancane sono ukhuluma ngabo sephaphinze bani sesimisile ekomidini bekanathi etshwala no bazalwane. Anyways nako uvamile umfundisi ukuchaza kuyafanana ke nalento lena ukuthi hey sesi under the gospel of grace le nto senayifaka lokho ukuthi hayi mina ngiyathi noma ngabe nje angathandazi angazili akusho nje ukuthi le nto senento ireligion lela ukuthi kuyenteka nje so la ngqondweni naloko ukuthi i-one world order uthatha sikhokhe lo mthetho le hayi indaba le ngakusho nje kulenye ivideo ukuthi bafundisi bakhanza sibeva buhlungu Nkosi yami ukuthi emabe sibani yathi angisakubona enkonzweni emabe sibani so yaqala umfo yashonelwa funa nje kungakhulu hayi Mfundisi akusho phela sengathi isontweni mina bese ngithola ingodi niyatibona letinto leto ngiyo ke le one world order letinto leti ukuthi sekunetinto kunamoya wemphikisi uyangichazela First John ukuthi sekunabo wemphikisi kunetinto letiphikako and it's amazing le ndlela lokwendeka ngayo asibuye ke ngoba sebakubambile bazwana it's amazing ukuthi
le ndzaba yesinkwa lesingenamvubelo ukuthi ibande kangakanani. Buka-ke bese-ke sekuba ingcingwana naye lephindze futhi imangalise lena lethi haleluya. Nkosi yami ngicela uthayiphe haleluya lapha phasi. Kukhona le nguvako lokumnanzi utakupha nawe nkulunkulu ukuthi ngabe umfundisi bekamukela ini akufa, but ungabe ukwenda sithico leso lokho. Niyati ukuthi mphindze futhi lokunye iBhayibheli likhuluma ngaSawula. Leli gama lethi Sawula lisho lokhukhumele bese igama lethi Pawula lisho lothobekile. Naku ngikhulume kaningi kulama video langetulu ukuthi Sawula kuthiwa wahlupha emakholwa. Asibuye-ke nanyalo wahlupha emaKrestu futhi to be specific. Nanyalo kunabo Sawule, yabona nje lo mfana lokhanzela sangikhuluma uthi uve ngathi kushunyiswa labo shukela nini lesenikhulile. KunaSawula wetimali, kunaSawula okay, noma-ke ngicela ngasho labo Sawula bebuthongo bekudla kakhulu. Ngibekise nje boSawula ukuthi kungaba ngumkakho, kungaba indvodza yakho, kungaba bantwana, kakhulu nje bantwana. Lokhu ukuthi asikutrace-ke Sawula kude umbeka ngamshumayela. Nalokuthi Sawula bekahlupha libandla. Kunabo Sawula bakomoya labahlupha libandla. Nawe unenvo nje lokuhluphakho. Bowati ukuthi ligama layo biblical ngiSawula. And then-ke number 2, Pawula kwabita ukuthi libandla lithandaze kwaze kwehla uNkulunkulu wamshaya ngelinyazi. So uyakubona-ke ukuthi Pawula kude bamsaba labantu kude beka ngamshumayela washaya ngomthandazo. Nalapha-ke why umfundisi each and every time mntabana ukuthi iBhayibheli lithi thandazani ningayekeli. Kuningi lokufundiswa iBhayibheli ngendaba yokuthandaza. Nawuthi uyakunaka ukukhanze ukuthi ngathi kuyaphunyuka ebandleni. Uma amazane bahibike lo mthandazo usebacela kuma-honor prayer njoba nje ngisho ukuthi kunje isikhathi somkhuleko ligugu lamaKrestu bese ngelivesi lithi labanye bahamba bede lesikhathi ngakho bahamba basinjwa tinkhathato. Bazalwane. So uyakubona-ke ukuthi lokhu kuyafana nesinkwa lesingenamvubelo ukuthi lo Peter wakho uma wena kungasiyo ukuthi kulamalanga lawa kuthunjwe Peter wakho lo mfana. Uma wena kunemvubelo yokulala kakhulu awuyeti inkonzo ntabomake. Phindze futhi asibuye lo Sawula ukuthi umfana bantwana laba mfundisi yabona abantwana nje mhlambe lokhu kokunatha tshwala bakhona labanye abanatha tshwala nangu lo sokhona ukuthi la khaya soyebata imali sogwaza umuntu sofuna umkhokhela emaphoyiseni emacala uve senamfana bakhona nje labanye beni ukuthi nakendeke umfana wena afe ngaba khonathi sesiphumulile sekuthi umuntu-ke awumbulali. Ngutshela mahala-ke ngiSawula loyo. Hlonipha iBhayibheli lithi thandazani ningayekeli. Asibuyeleni bazwane emthandazweni ngoba lokuthandaza uNkulunkulu utawusiva umntwana. Baningi bantu niyabathi labanye kwaba khona ukuthi wathi asetshwaleni wabona lunyazi kwachitheka tshwala bhiya wayesontweni. Lokuthi is either indvodza yakhe beyimthandazela noma-ke batali bakhe. Nami ngiyakwadi. Naku le nkusho nje kwebapristi ukuthi Lil Jordan sesahamba kulamalanga siyahamba ikakhulu nje bazwane sihamba indzawo leti gravel siyathi sendani. Lokunye ngeke sikusho la moyeni. Njoba sesichaze kaningi nje sihambile etindzaweni ngalapho uMhlosheni boNkungwini boNgololweni boHosiya sahamba sachamukela kubo ukuthi nangathi sihambe kangaki boSigwe sichamukela eSoko nini besiyobona umgwaco lochamukela kuMathatha eNcandweni. Lelo hambo sesiyagcitsela ngalapha yonke le migwaco nyalo nje ushoda nayo imigwaco noma ngingayisho ngoba taze kube njani. Siyacetha emigwacweni lengalapha enshiselweni sikubita ukuthi kufika region. Sidabe sibuka naba bomambane bomaphungwane ini sihambe sithi eTulu kubo Nzingeni konke ngalapha kubo Mankayane konke la kune gravel khona khona sikwendako lesi sikhathi besime sidle lona lelifi bazalwane. Na ubuka ukuthi bengaganga kancane nje ukuthi besides naku lesesakubona lengeke ngikusho nawe nje ngeke uzuhlala ungathokoti asengibekise nje boNgololweni boHosiya umfundisi boNkutseni umfundisi lapha kubo Mhlosheni umfundisi tonke letindzawo lethu kube khona ukuthi sifike sime ukhanzakala ukuthi labanye kube emakhaya singenise kiwo ngoba nyalo lokuthi sewutakhansi kupaka imoto phase sihlahla vele kukhona futhi asibasole. Angibekise nje langabe sekusebusuka noma ngabe kusemini le moto lefike yema lapha amaphoyisa emango asiyade imoto le yabona nje imoto lesihamba ngayo. So siyabonga nje lawo makhala singenisako ngoba angibekise ngetindzako letilula bomba baya namanzini
kuthi sikhona uNkulunkulu usitshele ukuthi asibe abapriest kunelijordani kusilaka amanzini sokwenteka tingodi lambabani kulahleka timali kunebantu sekunenisako abantu fana sebathunjiwe. uNkulunkulu asende ukuthi asihambe nje njengalaba priest lapha encwadini yaJoshua ukuthi banela nje ukuthi bemela le mali Jordan eGeleda. Okay, angithandi lokusho lokhu bazana ngoba bese kuba naletinye into ngathi singahamba negodi imasli. But nje sinako lokuthi njengoba ngisengasho nje ngathi yathi uma bazalwane bonke bangayenda nenkonzo naye ukuthi asesihambeni bazalwane silibandla sesiphume sibe sebungcweleni sathi ukuthi ngibekise nje ukuthi mangakho emasondolo la kumathapha emasondolo asembabani la kamanzini emasondolo lapha eMalkhensi emasondolo la kaLobamba emasondolo la Langeni emasondolo kaZombothi mangakho emasondolo asesiteki mangakho emasondolo lasenhlangano basuke nje inhlangano abantu bekhona ukuthi libandla lithandazile mhlambe lizilile nakhona ngabi ukuthi tasugcwa bese basuka nje ngetimoto ukuthi sebaphumela umgwaqo bathi nje bashayeka la from inhlangano bashayeka la Vumisa bahlebema asesimeni la emathanjeni phinde futhi baphuma ngetimoto asesimeni eBig Bend baphume bathi asesimeni la Mpolonjeni baphume bathi asesimeni la Speak la Simunye basuke lapho asesimeni eMhlume baphinde bahamba asesimeni la Mandla Ngambisi benyuke ebuhleni asesimeni la kuMathamo emva kwalokho asesimeni la Speak behle bala asesimeni la eNkhaba yabo le dash bathi aqhamuka sebaqhamukele embabani baqhamukele kuboMalkhensi basimankani babuye nenhlangano sebalirotathile live. Ngikhuluma umgwaqo lesi sawuhamba hlesi uhamba akuvami ipractice ethithe live la kaNgwane liyagegeka ngalo mgwaqo ukuthi inhlangano la Vumisa Big Ben ushaya Embolonjeni uthi Simunye wenyuke boMandla Ngambisi ebuhleni uthi Speak bese uthi lesi sikhathi siphuma ngalapha sithi Malkhensi isikhathi siphume sithi Zuluwini Speak sichamuka sithi isikhathi imoto tihlangana sesawuthesta nje lo mgwaqo uthi nasiphuma lapha bayathi nje bazwana nasiphuma sithi siye lapha elisithini lelinye imoto sethi yaphuma tiqonza kubozulwini lenye yaphuma ithi Malkhensi mangayana iyaqhubeka sezulwini ithi Mbabane Speak isenta la tihlangana khona leti moto ukuthi laba bayagega Speak bathi bachamukela kubobuhleni bathi bomhlume bachamukela eBig Bend nayini laba basuka la Malkhensi bathi mangayane bahamba bathi inhlangano from inhlangano imizelo umgwaqo loyo basi la Vumisa from la Vumisa bathi Mathatha so kube khona sebakhanzela eBig Bend then laba bachaza sihambe kanjani laba bachamuka ngabo Speak nalaba bachamuka bonhlangano sithi yaphamba lathi imoto bazana imnanzi lento le but uma singeke bungcweleni kude nina sinahamba nifike Speak nifike inhlangano nifika eSimunye nifike nikushiye la ngoba inzawo lo inyathela kuyedla ngilesi kwendako ke nathi sibazalwane lo la kithi siyakuhlonipha inzawo lesinyathela ki akusali kungenalutho sekuthi ke lokho seyitopical linye la ngila ekuthenini ke sibe ba priest and ibe khona hey batshali buka sokwentekani yathi nile kufika la and bazana bese kuyabahlula ke lokho ukuthi labanye bathi bangasibona kanti vele bazana fana semgwaqweni nje lele lokugcwelela kuma video ukuthi uma nje uNkulunkulu athi angeke alavumisa ngeke manje bese lamgwaqweni sekuthola ingodo ngoba bazana ngidawuthini leti ingodi asingabi worried thina sibe nale showcase ukuthi uNkulunkulu angeke alavumisa nangive kahle phindze nangabe ngibeka lithende kalobamba ngeke uNkulunkulu semebeka lithende bese ukhanza lathi sokuthi umuntu osinziswako noma sekuyenteka sokuba netiphepho noma sekuba njani sekuthi ngiyona le one order ukuthi hayi mfuthu singeke uma uNkulunkulu umve kahle ethi angishade nabani uma uNkulunkulu umve kahle uthi ngisuka enhlangano sale ngosebentele Speak bazalwane asesikuthatheni lokho ngoba mina ngikukhetulu wena nweba kiko ngiconzeke lokho ukuthi vele nathi uma nje kukhona abantu ngibekise nje umgwaqweni lokho kanti imoto uthi ihamba yabona nje umgwaqo bombaka lo ngathi straight nakubona Vumisa kanjalo uma kukhona labanye lokube khona ukuthi ngifika overtake noma labanye ngiyabekisa nje incane sihamba sesiteki siphambana nabo encenye la boMalinza noma la bombaka sebatawa bathi labantu ukuthi batshali banuka khona la futhi siphephile manje kuse bese kuba kakhulu la kwesencele ukuthi awundenda ini kanti bazwane vele kusimisa selive la uNkulunkulu silakwendeka nje ungibona ngisenhlangano noma ngilabankani ufuna bowathi hey yephela mangani sobuzekile kunami la asiyisebenteni lento bazalwane ngoba nangilo faila kubhadala sinase sikukhuluma ke thina ukuthi sikubhadele ukuthi nawusibona nje semankayane ubo wathi ukuthi hey mankaya nawe awusimncinyane
But-ke ebandleni-ke kubaleka lobungcwele, le one world order kuba khona ukuthi hhayi niyasiyenga, kunalo mphika Kristu, bafuna ukuthi phika le tinto kanti i-biblical, akugcinanga kubo Joshua athi indzawo labayinyathela kuba yihle. Noma sesingena ekhaya kube khona ukuthi ngihleti lo sofa lo. Bazalwane, thina nikhumbule imini zethu sathunywa ukuthi sibuyisele ukudliwa esikhonyana. I think seningivile-ke ngila ekuthenini-ke lasihamba sifundisa lokuthi bazwana abathandazi bangayekeli ngoba utawubanjwa lo Sawule, phinze ngala akusukele emvubelo, kutase kuba khona ukuthi Herod besathumba umkami, athumbe indvodza amathumbe abantwana. Mina nje nangize ngiyabuka ngikhanza ngala ukuthi kude mani tingilozi zethu zithunyelwako kufike likhokhe Peter ukuthi Herod kusasa ufuna kumbulala. Sizathu lokho ukuthi bahambe abantu abathandazako, bahambe boroda labatawuva Peter nakancongcotha. Ngoba thina siboroda bakomoya, nami nje ligama lami imbambambamba ngingiroda. Kuthi mfundisi uva ngani ngenyalo ukuthi sayinihamba nyalo nibheka ngalapha kuboSigwe, sayinihamba nyalo nibheka ngalapha kubomhlosheni. Niva ngani njengoba lanyalo satochubeka silihambe live. And i-target yethu vele ukuthi nje njengoba nanyalo silapho ukuthi kuloku June nakathi uyaphela sesalele indzawo cishe sidawuthi nje sesimkhaverishile 45%, kusesele labo 55%, but nje sicabanga ukuthi emkhathini waJuly sidabe sesicedzile ngoba sibuka leti ndzawo leti tisele ukuthi nje and ingabe imoto kuba khona ukuthi hey bazalwane yayibona imoto nawati nanihamba etindlulini ukuthi imoto ibe khona ngathi yesabeka, but-ke yenda umsebenzi sikufaka kuma-archives ethu naloko ukuthi nje Maswati siyanibongela ngiko sesicelela ukuthi bazwana sebakuzilile lokho baphile bungcwele. Bese-ke nje bengathi Nkosi yami ngiyinkosi, bengathi yeyi onke amabandla lasespeaker sekahambe nje. In fact nje lo mgwaco sonke noma ngabe sila kumathapho oba nathi vele sisekhathi, noma ungathi ukuphi noma ukaManzini ungayenda le ndzawo lena, noma-ke naba ufuni lokugega ungasuka nje emasondo wonke la kaManzini, noma bazwana bathi nihambe nje noma nihamba nje nge-Honda Fit, ngiyabekisa ningasuka nje nibe khona ukuthi silibandla lakho asesisuke nje sihambe sibheke esiteki, thatha nasuka esiteki noma ningaba nje sesiteki phinze nibuye kaManzini, phinze futhi next weekend asesisuke ngalapha sidlule kaLozitha asesiyojika eNgwenya, nasifika eNgwenya sesingenela emotshani sesiyoba sinenzawo kuthiwa sesigangeni. Emva kwalokho sesichamukele eMhlambanyathi, sichamukele eBhunya, sibuye eMarketsburg kaManzini. Leti ndzawo niyatincola kancane kancane ticucu. Indzawo siyidla ngokuhamba sengihlebe kancane. Ngabona kwaMandiya kuthi ungahamba nje ngoba naka bazalwane. Onke emakhaya lokhansi kungena eMandiya, thina sesababona nje labanye kwaba khona ukuthi eMandiya lama ngani. Bacale bangathi khona laba kwentako bashisa imfethu udlava sebathi isitolo. Labantu bayibamba lento ukuthi indzawo uyidla ngekuyihamba. Sichamuka, Abraham is the father of faith. Kuchamuka lapha ka-Abraham ukuthi Abraham phuma le ndzawo uyihambe ngoba ngikunike yona. That's the key. Wangayihambi indzawo ngeke uzuyihle. Kungakho nje kufana nokuthi singathi yabona umfundisi kufana nokuthi lonke leli vela kangwane libala sandleni. Bafundisi labanye nje labatiko ukuthi la siye khona ukuthi nalapha la besuthandaza khona iprayer ikuphi kalamandla Prince of Wales. Bathi ukuthi yabona mfundisi ngeke sithukwe nasekukhona ukuthi sesiyabona ukuthi kufanele sokudlile lelive kunema-altars. He was an altar rules the land, but uma-ke libandla lihledi lingahambi ukuthi ngoba i-altar anyways kukhona la sifundisa khona ukuthi yini i-altar. Sesiyangasekugcineni-ke bazwane sitogcina nganako lokumnanzi nako kutaba isamari njengoba ngishilo nje ngathi sitoletha ukuthi iBhayibheli sengikhulume kangaka bazwane kutaba khona lokuthi ya mfundisi wangichacha yabona ngihlale ngiva nje ukuthi naku nje itolo lokho sishaya incwadi yezenzo ngoba vele sekudzala lokho sihlale sikusho bazalwane lilanga linye nakhona akusilo lilanga incwadi yezenzo ithatha nabusha kancane at most ngaba ngu4 hours noma-ke 4.5 or 5 hours ke semkhulu kakhulu. So itolo njengoba namhla sekungilesine sishaya le ncwadi yezenzo sayishaya sayicetha from chapter number 1 sayogcina ku chapter number 28. Sisuka kuma gospel nawo sawacala mhla ka-13 sawacetha liviki linye nawubuka ama gospel esimathe kangaka. Anyway sakuchaza nakubo Facebook. Yini ngilokho ukuthi wena ungathi nje siyafunza siyadla lapha ayibekeki phasi lencwadi. Seke ngasekugcineni ke into okuva kahle lokuthi ke indzaba I'm the way, the truth and the life. Find the way, walk in it truthfully.
Khona lapho-ke sesifundisa nako bazwana ukuthi isono sangena ngekudla, kusobala ukuthi isono sitawuphuma ngekudla. Buka-ke, vele isono sangena ngekudla, isono sobala ukuthi siphuma ngekudla. And iningi into edliwako, kudliwa buthongo, kudliwa imali, labanye abantu banezikwenete, phindze netekulalana. Nasekukhona ukuthi wena usulala kakhulu noma ngabe nishadile, sekukodwa-ke abantu abasha noma labanye sekubakhona ukuthi ushadile uvumela ngaphandle. Leti into leti tiyakudraina, yabona nje nakwente kuhlobuka noma umphinga. Noma-ke kube khona athi ngiyena lo mkakho but uve lokho ukuthi sekuthi-ke angipromote lo moya kutaba khona ukuthi Mfundisi athi vele ngihlele ngithi buda mina nakutaba khona ukuthi make ngathi sowufunda kakhulu baba sowufunda ukala ngani? Ngoba kunalo moya nje wokukhohlwa. Nginkonje Paul beke ngabhala ukuthi ngingakhohlelana. So lo mnyaka bekhona ukuthi uphokukhala ngetinhlungu. Bakhona nje abantu okuba khona ukuthi ukhansi bakhala ngako lokho. But asikuphiki lokho ukuthi kukhona ukuthi hey ngathi seku too much. So tekulalana nakho kudla lokho. Awula yebuthongo ke bese kuba khona ke lokudla lokho literal. Phindze labanye badla tindzaba ukuthi kuyenteka baxoxa uthi ive sodeleni. Ngasho ngathi ubonaka uma ukhuluma nemuntu khansi kude lokhu contribute kakho kwakomoya. So uyakubona lokho ukuthi-ke wena le ndzaba yakho yokudla kakhulu, uyabona lokuthi isono nasi isono sangena noma-ke singena ngekudla. Yabona le ndlela okudliwa ngayo ubone awubale amabhodi lakhuluma ngekudla tinyama la emgwaqweni simangakhe. Utabe uthi nebuka ke lokwenteka emhlabeni ubuke ukuthi tingakhi tindzaba tikhulunywa emakomidini. Sibani sokwenta isono nasi? Uyazi lokuthi before uyowenta isono sokunatha tshwala nokuthi wena sowumithisile noma sewuthola umfana ngaphandle kwemshado. Itawucala le ndzaba ukuthi nawe ucalile sowudla buthongo ukuthi sengilala kakhulu. Khona-ke into lephekwako evela komoya. Njengoba nje ngithi nasekucale kwangena sono sangena ubo wathi ukuthi noma usangakahlobo ungakaphili. But nakukhona ukuthi ucale kulala kakhulu nokwente ukuthi avase niyadivorce nendoda yakho. Hey wakhuluma umfundisi. Hey wakhuluma. Ngibe ngingakhulumi ukuthi kwami kuthunde nje bangisho ngase ngito summarize the summary of life here and the book of life ukuthi msale ncwadi kuyibalekela lekuthiwa is the book of life Genesis to Revelation. Lese ngiyimakethile ukuthi ayingabekeki phasi. Kona lokho lesinkusho konje buka ke fakazi waloko nje basengichazile ukuthi sono sangena ngokudla ukuthi uyabona le ndlela yakho yokudla buka indlu emandla sakungenele endlini. Kunetinto longathi thokotela inyala ngalokuthi one way or other kukhona into leyidlako lo mnye udla tindzaba bese nakasafika akasathandaza. So ulala kakhulu. Buka ke that was on the left side. On the right hand side buka ke ufakazi walokho lokuthi niyabona ke bazali nasekukhona ukuthi ngiko kuthiwa maswati dlalini umculo Jesu uthi dlalini inyama yami. So uyabona futhi ke thina sithi idlako nade tingazithi main thing 4. Yabo na udlala ivi lesi sichaze ngako ukuthi thina siphila ngamagama laphuma hayi laphume. Sinkwa sethu emihla ngemihla nanithandaza nibothi usiphe sinkwa sethu emihla ngemihla. Lelivi silidla every day emagama laphuma hayi laphume. Ngihlale ngikuchaza. So thina sidla livi number 1, number 2 thina sidla umthandazo. Number 3 thina sidla kuzila. Number 4 thina sidla imali ukuthi ngeke usikhanze sipholoda khokhathi ishumi netimali tonke lidingekayo ebandleni. Sekukodwa nokupha abantu. Ngoba kukhona nje intimbo tilwa ngokuthi asengihlanyela lapha nangagogo nangamkhulu langa. Bomnakethu nabodzathu bakakhulu ilivangeli licala ekhaya. Kube khona imali lesikhathi akusiyo le mali per se. Ungathenga ukuthi nje lokusebusika bathengele timpahla. Hey mnakethu na ijacket, hey nangi masokisi bantwana, hey nangi ama-jacket, nangi amajezi, emapholoneki wafaka ngephasi ku-uniform. Bantwana bangathi banemakhada. Nasafakile ijezi lakhe noma lingavela le pholoneki bothishela bathi understand that kumakhada. Kukhona la kube kumakhada kakhona nje kube khona ukuthi bothishela kube khona ukuthi nange yasipho lapho ufaka ijacket manje le jacket ngeke ayifakela ngephasi ngelale nkulu ngoba leli jezi so ba understand ngabe esikolweni senimabhadu ngifaka ijacket lenjani njani because ukumakhada ngoba ngisengakade ngabona isikole lesinabo lamajazi lamakhulu sekuthi nje kuba khona lokuthi ufaka amajezi abe maningi la ngephasi noma whatever. So kona lokho kufanele ukuthi ukhokhe imali. Phindze futhi thine kwesi5 sidla kuhlanganyela isiBhayibheli emaHebrew ningakuyekeli kuhlanganyela. Uma ungasaya ekhempini so ngakhathi siyele ekhempini siyadla ngoba kukhona into ufundiswe ekhempini uthi yathi bafika bachaza kahle ukuthi indzaba yekunatha tshwala bachaze kahle ama-drugs bachaze ukuthi kahle ukuthi bafana sibabalekela kanjani. Uma wena ungasayi kuyohlangana uma nje iBhayibheli singakuyekeli kuhlanganyela ngalamafishane thina sidla kuhlanganyela thina sidla umthandazo.
Nangithi-ke sono sangena ngekudla kusobala sitawuphuma ngekudla. Kudla versus kudla. Ngingabona sengibhala kahle ngiyakhephethelayiza lokunye. Nawubuka-ke libandla ngathi alisadli. Buka kade indzaba leti khulunywa emakomiti sokucatshela. Bakhona nje labanye labathi mfundisi, hayi angibuyeli. Cha, nabathi bamkhetha, ngiyawukhuda lo moya loyo bazalwane. Nami ngingakhudile bazalwane. Asenikele ukubalekela emakomiti. Ase kusebenza abantu. Phindze lapha ngisita nini nangithi nje kuze avoid, bathi prevention is better than cure. Kuze avoid lokuthi vele ufuna ukuthi bani simkhulumise sokunetinkinga ebandleni bani sowente sono. Yinye lento ngikhule kunekuthiwa do the do's, the don'ts will disappear. Lakhaya-ke sikhuluma nga-BCF ukuthi basa cafata fulathela. Lokubasa uma stofu usibasile noma phela yaphela. Yekela emaphela wena faka umlilo utawubona sathi balekile. Number 2, na ungena endlini nasithi nje BCF basa cafata fulathela. Na ungena endlini kumnyama ngeke ubuze kumnyama sengiputhe amaphoyisa cafata. Nalapha sesichafate lokhu emakhempini sesichafate lelivi asesichafate umthandazo. Lobumnyama butati balekela. Fulathela-ke ukhona la kuma-video ukuthi achaza sokuthi ngangidlala isikhathi. Nase sikubuya-ke sesikushwambakanya nje uyabona ukuthi mfundisi yathi ubuye ubhale labanalo licingo noma-ke inombolo yami labayiseva. Yathi ngidaphindze futhi nje mhlambe namhla noma nini ngiphindze ngubhale utakubona ku-status. Bese uya-screenshot-ke. Ngoba lo munye uyakuthanda nawe ungabe usuyadibhala nakubo Facebook lakhana siyakubhala kanjalo lokuthi sono sangena ngokudla sobala siphuma ngekudla akuhliwe bazalwane. Nami nje ungibona ngidla kangaka lesona sebakhashane ngalokuthi umfundisi kwalokho hamba nje ukuthi wena ungathi Nkosi yami mayele moto petrol mfundisi vele-ke lena seyigcwala ngabo 1.5 siyagcwalisa sithi ngoba kukahle ungadli ufaka labo 50 emalangeni shesha phela petrol ufuna nje uthi utakubona-ke lokho ungasikhaleli futhi. So indlela esivuseteleke ngayo bazalwane nini nje besihambile singalapha kubositheni umgwaqo wakhona nakhona ngabe sihambe ukuthi sithi siyathi sikhona nalo khona lokhongiwe ini but kuba khona lokuthi nabo bantu laba le maweni nabe nje wafika khona isikole kuthiwa kasiko awuwele na imbuluzo wenyuke lapha uqhamukele uthi bangakhona nje I think bathi ukubona ubuke nawe wewula lembuluzo libhekule lisha la bese uyenyuka lapha imoto ufuna uhambe kancane obengasuke i-capsize sachamuka sesichamukela kubositheni sathi ngale bomdlungu wena kunabantu lapha sihamba siyathandaza. Ngikho nje ngithi bazalwane imnanzi le trip lena but ke nangabe ude lengikhapha nalokuthi nje ngibekise thina nje bese singathi siyathi ukuthi kunabo sikanye lapha esikolweni siyalathi ilivangeli yasesikanye njengoba nje nithi kuleti indzawo leti noma-ke angibese ngale static uma nje uNkulunkulu bekhona ukuthi siphuma eMalkens sithi boMankayane sithi inhlangano siyakalavumisa sidabe sesiyabuya mhlambe siya esiphofaneni ekhaya but lokhu phuma singaphumi straight kaManzini siphume la kalobamba lomtsala sithi Mankayane sithi inhlangano bese kuba nale stage ukuthi nasifika eMalkens sifike sifunde incwadi yabaseFeso nasifika eMankayane sifunde incwadi yabaseThesalonika nasifika ngentibale tonke sifika inhlangano sifunde incwadi yaPetro kanjalo kubuza umbuzo emuva bomhlosheni bohlati bombando bohluthi bomathanjeni bolavumisa sesiyafika ke Big Bend mhlambe encela lapho kuthiwa sifunde incwadi yabaseGalatia. Uyakubona lokho ukuthi babusekile labazwana ukuthi baseMalkens basemankayane la sifike semakhona sababa priest lifike le eMaljordan njengoba sengichazile. Number 2 lelo kuhamba embili ngithi lesibusekile ngoba iBhayibheli sibusiwe lesandla lesiphako nalesimukelako noma abazwana basemankayane bathi nayo imoto yabatshali bathokoda bathi ngibani lobusekile. Ngizama ke ukuthi ngibe ngingazami ngithi bazalwane le ndlela babazwana base basiva ukuthi sesahamba njengoba sengishide ukuthi mfundisi imchamukele kuboncandweni nawubuka wena nosoluhlethu ungafuni ukwethi imoto ngeke kube nemvuselelo ngidawuthini nje sale ngishaya inhloko kunaletinye tinto fana nokuthi nje nangabona uyabaleka kuzela 2 days kunento lonke kuyive thina nto abakhona athi sizilinde sayensabeni ikhona ke nale nsaba ukuthi mfundisi ngoba nami nje imoto ize yahlatshwa nje sahamba sawushintsha sawulithayi lapha ahlatshwa sibikile sithi siphokuyetha imoto ini okay besibona vele lokho ukuthi ine-slow punch sagcina sahamba vele bayafaka lithayi emandini babona basikhokha sibhikile ngidawuthini
vele lolu hambo nawulibuka luyasho ngoba lenye futhi singena emakhaya lapha siyarivesa kunjani njani, mhlambe kunemaplango nawunyathela overhlafa indlu, mhlambe kunefenisha ngoba lapha bokuletha ipikili leti mavengevenge ukuthi mhlambe kwatsilika from ifenisha, but it was worth it ngoba vele siyahamba. So nawubuka ukuthi angiphinze uma ungamzili 2 days kunemvuselo lahlekelako nyalo akusasiko lokuzila kuphela, sekukhona nje uNkulunkulu athi mina sihambe mangane, umangale mangane uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nami njengoba sinemagama nje sawathatha esiteki uzongisithe emusa ube senzaweni lefanele ngesikhathi esifanele oba ngilungise konke kwakho khona statement lesi bazalwane. Ngicela ubhale phasi nawe ubhale igama lakho nami nje adingi ngawutype lapha phasi ku-YouTube uzongisithe eseneliso ube senzaweni lefanele ngesikhathi lesifanele oba ngilungise kwakho khona. So uma uNkulunkulu abeke ukuthi imvuselo yami iseMankayane as a place ngola khahla lesikhuluma nga-PTP ukuthi place, time and person. So uma uNkulunkulu abeke ukuthi angiyothandaza kumathapha bese ngiyasuka ngalobamba ngeke uNkulunkulu ngimuve kalobamba. The worst place to be to where God has left. Lesinye statement lesikhwala khaya naye ungasithatha. The worst place to be to where God has left. Number 2, skhathi. Le mankane ngenteka kuthiwa ngifike nga-10 ngisuke mina ngifike nga-5 entsambama still uNkulunkulu ebe indiza nje yabona nje indiza thamba ngesikhathi naloko sekufundzisile. Number 3, kube khona ukuthi the person le mankane kuthiwa ngifunda incwadi yabaseGalatiya mina sengifike ngifunda incwadi yabaseEfeso. Uyakubona ukuthi noma ngabe ngifikile le mankane is the place, the right place, phindze futhi kuthiwa angifike nga-10 but sengishaywa ngile person lo muntu ngibaseGalatiya but mina ngithatha umuntu lo ngibaseEfeso. Bazana, this is a long topic. Kahle ngishitsho la kucaleni. So ngakubona-ke ukuthi nanje through this video so ngakhetha ubona mfundisi naku le ngikuthanzile lobu inceke ngathanza lokho ukuthi yabona mfundisi ngisacela ukuthi ungichazele ngiyeva ukukhuluma ngabo PTP nasithi nje impilo bazana it's all about place, about time and person. Wacapha within 3 you are done. Futhi ke lento lethi kuthiwa i-altar wena sowude i-altar lokho ngi-PTP. So asiphethe-ke ngokuthi-ke bazalwane ngoba sebakubambile bazalwane Nkosi yami noma bengizingidawucetha but-ke angisekacethi but-ke konke kusebenzela lapha ngilokuhle. Ngiyabona-ke ukuthi njengoba sesikhulume tonke leti zinto leti asigcine-ke ngale ndzaba lena yokuthi nasithi I'm the way, the truth and the life. Sibuke-ke le ndzaba lena ye-Third Temple phindze sikhulume nge-Third Testament ukuthi niyati ukuthi bazalwane njengoba iza yalungisela le thempeli la kungena khona umphiki Kristu ezivela ukubona ukuthi umphiki Kristu bazalwane sowutelwe. Mina nje nginako lokho ukuthi kwaphela ngeke kube indvodza angicabangi nje ukuthi but ungive kahle angicabangi ukuthi abayindvodza lengathi inabo 30 years maybe 35 kutaba umuntu osakhulile. So vele umpheki Kristu angibekise nje bathi nitawumbula sesingekho but sidambona nasezulwini. So kulabo belaba usala ngesidi ngiyabekisa niwati ukuthi kutaba indvodza nje le niyati ukuthi kanang lo baba so leti into tonke setiya ngakhona sikhuluma kangaka nje sendela lokho. So sathi ke Israel uliwashi manje kuye kwenteka physical uma iJerusalem ligegedeti nathi sinetimpi dabo Sawula sesichazile boSawula bakomoya boHerodi boGoliath bakomoya adingi sokufunzile-ke kanjalo ke nalenzaba ye-Third Testament ila ekuthenini bazane Jesu ukhuluma amagama kuJohn 2 uthi bhilita leli thempeli mina akasho Jesu bekufanele ukuthi athi ngicela kanjalo bekufanele Jesu ukuthi athi mina leli thempeli ndawo lakha akasho njalo uthi bhilita leli thempeli ngidalivusa waye bese uyashintsha nako lokho siyochaza kabantu. So uthi ngidalivusa nakhona uthi ngidalivusa ngetinsuku hayi manje ngathi ngakubeka kanjani ngetinsuku shothi kutaba na day number 1 sesiyafundzisa ke ukuthi kwala ngabhala khona ukuthi niyati ukuthi Jesu bazalwane Jesu utawuta ngelanga lesithathu abantu bacabanga ukuthi 3 days njengoba namhla kungilesine nje bebangathi ukuthi Jesu utawuta ngelisonto no. Ngiko ke sase siyachaza ukuthi Hosea nje uthi uNkulunkulu silematile utasiphilisa ngemalanga lamabili nangelanga lesithathu asivusetele. Then ke sasiyachaza ukuthi besides iBhayibheli ukuthi lisuku linye kuNkulunkulu li-1000 years. But kakhulu ke sathi bazalwane day number 1 i-Old Testament nguGenesis 2 Malaki bese day number 2 nguMateyu to Revelation. Bese day number 3 nguRevelation 23 to Revelation 23 to infinite.
That's day number 3. Asibuye-ke nasithi kude umlungu lo awungena ezulwini angakabhali i-Third Testament. Awumangala ukuthi le nto lena ikhona manje bongayibona sichaze-ke ikhona kulamanye amavidiyo but-ke namhla ngifuna kuyichaza bese-ke sithandazela kiyo. Utobona lokuthi na ubona amavidiyo nje Third Temple ubowathi ukuthi kanti mfundisi ngase ngisamarize nje ukuthi mfundisi ngenta njani lokulwa nabo Sawula lokulwa nabo Herod. Sekukusida-ke lokho nayo imfihlo yebatshali, imfihlo yemfundisi nabo bonke labahlala etinyaweni debatshali bafunze njengoba nawe sesikuniketile lokho utakubona ngalamafishane. Njengoba sesichazile nje ukuthi Jesu ukhuluma ngezinto lokujule kakhulu I'm the way, the truth and the life. 3 phindze sikhuluma nge-Third Testament. Ngeke uzungene ezulwini i-Third Testament. Ngalamafishane ngoba ungagcina ukuthi hey kunjani njani ngajaka. Leli gama lethi testament lisho agreement. So God's agreement with men. So day number 1 lekuthiwa i-Old Testament. Day number 1 lo. uNkulunkulu lapho abevumelene ngengadi yetilwane. Ingakho nje uva boMoses baze babhala kumaHebheru ukuthi wathatha ingadi neboya nemandi wabafafata. Bekuvumelekile uNkulunkulu bekento esivume. Na ubambe nje nami nje namake mtshali bese ngasho kanjalo ukuthi make mtshali uma life is all about covenant. Nayi ring esandleni. It's a testament. Then-ke bese day number 2 sekuba kuMateyu to Revelation 20:22. Kuthi lapho songeke uve uNkulunkulu wasinkefe inkukhu emhlophe imbudi sekuthi ingadi yethu imvula. uNkulunkulu i-New Testament ithi nje the blood of Jesus. Then-ke sotawubona i-Third Testament yayivela ikhona. Angibekise uma nje uNkulunkulu athi angizile 2 days anginikele ngenkomo ngicela beka indoda awuntana uthi bambe angiye emankani angisuke emankani bese-ke ngiyajika ngihamba nge-stake ndabese-ke sengiphethe le-speak ngoba kutabe sekukhona khona abazayo noma-ke ndawungena ehhotela ngiyabekisa. So uma kuthiwa ngiye emankani ne-stake speak anginikele ngento inkomo ndibe ngi-2 bese ngifunda incwadi yabaseGalatiya. Shothi uNkulunkulu uvumelene nami ukuthi angiye e-speak angiye emankayana anginikele ngento inkomo letimbili. Sokubambile-ke ukuthi ithini agreement. So nawo nelakho Old Testament. Lokhu-ke kutawena lathi indlela etimnanzi-ke kubazwana nabe bayangiva ngisho ngathi ngise-Bible school la sesikhokha amasemon lamaningi ngelesiphila ngakho nalokuthi kutoba khona ukuthi bazwana beva ukuthi batshali basibe baneti inkonzo eliviki lonke espeak. Ngoba bazwana lokufundisa abantu abancane eliviki lonke. Bese-ke emva kwalokho utawubona ukuthi fuma sinyane live laseSwatini silibhekisa phasi naba laba ababhekisa umhlaba phasi with these teachings. And nawe siyacela ube nendlela yakho yokuwahambisa futhi kutaba lula ukuthi nathi ufundisile ebandleni bese sisiyeda sesiyacecela nje thina njengoba ngisho ngathi nje savula iBible school manje naye lengathi ithelelekile kani ngiyo lena le ngiyoba uNkulunkulu uthatha into lethelelekile. Buka-ke ukuthi nakazi-ke Jesu ubhilitane nethempeli ngidalivusa ngetinsuku letintathu. Ngasho ngathi naseshaya enhloko sitawuthi kumele ukuthi nawufunza noma livesi noma ke-chapter noma incwadi asengibekise nje manje lokubekisa bazwane ngicela ukuthi baba wadi mani ukuthi ngabe sebakopa. Uma nje ngifunza incwadi yema-Proverbs noma incwadi yaJobe noma kasengibekise nje ngifunza incwadi yaJona umprofeti, kumele incwadi lena ukuthi bese seyiba khona ngibekisa ngale Jona mabomu ukuthi kumele incwadi lena bese ngoba vele nawubala ukuthi 1 2 3 kumele nangifunza 1 bese kuba nokuqubuka ukuthi yathi sokunentatha singobuka day number 2 njengalapha nje taba khona ukuthi Jesu uthi bo Mateyu 12 ukuthi labantu laba ngeke baniketwe isibonakaliso na Mateyu 16 ngeke baniketwe isibonakaliso ngaphandle saJona njengoba naJona bekaseswini senhlandi for 3 days kanjalo indvodana nemuntu ebe khona lapha eBhayibheli futhi noma ungaya lapho utakhanze encwadini yaJona kureferishiwe leti info leti tiyaphasana
ngikho nje iBhayibheli lisho lina day number 1 na day number 2 ngoba le third testament sengiloku kuye stake le ngihlale ngisila iBhayibheli ngekude la ngafunza khona ukuthi yekuzila 2 days yekuye stake. But naku ke lokubambe bazalwane kuyenteka bafunze nje lo day number 1 lo day number 2 kumele lo day number 1 nalo day number 2 bese kuba khona ukuthi aseniyegogo Mdluli ngihlale ngibekisa ngaye noma asendlula kwamdluli. Kunalabanye nje basahamba kulamalanga ukuthi nako sale ngikusho Nkosi yami ngathi in brackets but ke nje ngisho ngale motive le njoba nje niyalathi igama lethu ukuthi Matewu osikisi ukuthi uma upha sana sakho singadi futhi ungamemethele amacilongo so nami ngimemethele amacilongo la njoba ngishilo ngenze bekhamba so lapha sinenkonzo yabo omkhulu nabogogo labantu abadzala ukuthi abanako sibesichazeke la sibaphathela khona tinto nasiyale esitolo nasingabala imali ungathuka ngoba vele sithenga le tinto leti kakhulu nje lamasuphu lawa futhi nalawa lamanye ladulile nalawa ke kusemakhaya na ufika labantu lebangathi bangcongcotha achuchuza nemacembu abhatata liyehla liphalisha nasafaka isuphu la suke nase sipresent so ukhanga ke lapha silayishe tinto sibabe abantu bacela kungatisho ngiyabonga uNkulunkulu but nje yathi ukuthi siphathe emagrosa nofaka ekhasi bona nalabo ushukela khansi labanye khona lamanye emakhaya phela khansi kunalencwancwa nje noma vele liphalishi litawudliwa ngalo shukela noma ke kube khona asingalento liphalaza into emahewu amana adle wona lo mncwancwa so labanye kube khona nje noma ubaphathele ishukela yethu ngoba ngeke nje bazone sihambe siyele leti inzo lesisishito leti so ke lalelani ke so leti info leti tichamuka kuphi kufuna kube khona lokho ukuthi ungafunza day number 1 noma day lesi sikhathi noma ngabe nje njenganama gospel nje akekho ku Old Testament futhi lo day number 2 noma ngabe ufunza day number 2 kumele ukuthi ndazi lokumcoka nje bazwana ngile third testament awuyathi kunele kufunza incwadi yabaseGalatia kunele kufunza amagospel wathi uNkulunkulu asengihambele nje bonke bomkhulu nabogogo la eSwatini so siNkulunkulu sowungivile wakhe sivumelwane nami ukuthi ngihamba lonke live laseSwatini that's my third testament and kuyiletha lemvuselelo asesibiyeke evening local church ngelisonto yabona ku local church uma nje kukhona ukuthi wena uMC bese kuba khona bazangicela sihlabe nengoma naye noma bazangicela siguce sithandaze nase sesiphuma la sithi hey babe sibani maye inkonzo nayiphethwe nguwe noma ke noma singakusho kanjalo sithi nje maye wasibusisa noma ke kube khona ukuthi emnisi yathi uthena uhlabela noma uthena na ushumayela noma nje khona la ka YouTube yathi mfundisi ngakhathi ushumayela asengiye ku local church ngelisonto yathi mfundisi noma ngangibekisa ngami hey pastor impostoli yathi manje nje labaningi vela babiki lokho which is good noma nje angishaye kanje into abayimfishane ukuthi kumcoka ukuthi uma inceke yenkosi imile yebo nalokuhlabela kungiko noma ngi-MC noma abani uyafakaza nje la ngagogo sibani uyafakaza but angibekise ngalokushumayela kumcoka lokuthi bazalwane uma umuntu afika esigabeni sokuthi Jesus umpostoli bishop umfundisi angisasho mina uyakhuluma tindzaba tasezulwini nakasakhuluma uve uNkulunkulu afika sinawufika ekhaya khokha tindlu kodrop hamba uhlabe imbudi udistribute inyama naku nathi nje basafuya sihamba sekuthi ke inyama kusokwaba nakona lokho sekuthi ke inyama lena lesayihlaba ibe sefridge lesikhathi kuba khona labanye laba ke siyeva noma labanye sibabude yasibaphathele licatha because vele uma ufuyile yonke lento lena yokuthi akudle libandla bazwana asinikete ilivangeli kuphela eziBhayibheli lisho even nema physical needs yes so kumele ukuthi umpostoli lakashuma lapha incebe yenkosi nayikhuluma kube khona ukuthi hey asengiyoxolisa kumakela omncane nje kumele kube shose ngalamafishane kumele kube ne Third Testament yakho so lokuthi sithi Third Testament sisho mabomo ngoba vele inguluvu sebuthathini bekungeke vele bazwane kuze kungena ezulwini kuna two ama-testament no i-Third Testament ngalokuthi ke sithe siyasamaraza thina sokubambile sokuyakuvula emehlo ukuthi yabona mfundisi mina ngiyafakaza ukuthi noma ngabe nako nje sichamuke inkonzo yento eliphasika ngeke uthi inkonzo eliphasika kude abantu bebakhuluma ngemavesi la Old Testament no labanye kwentekile
Futhi kuyenteka futhi akuvami nje ngelisonto kwenzakala ukuthi umfundisi noma ngabe umfundisi ukhotha elivese leli Old Testament abakhona ukuthi awukhotha leli. So into lebambile i-Third Testament ukuthi sekushunyayelwe uthini uNkulunkulu ngoba ufuna kube khona ukuthi namhlanje isonto yathi wakhuluma umpostoli uNkulunkulu washo ukuthi kusasa ngawulungisela ukuthi ngibuke indodana yami bese ngithatha sizilo ngalesibili ngalesithathu ndaze ngidle ngalesihlanu. Yes, uNkulunkulu uvumelene uvumelene nawe ukuthi lesibili lesithathu lesine lesihlanu uzilile. So libandla lafika lapho so kuyagcwaliseka ngoba Jesu nakathi Jesu leli bandla ngidalivusa ngetinsuku. So uma ungakavuswa kulamalanga ukuthi maye usibusiso ngeke ube sibusiso la ngabe kude lokuthi uNkulunkulu sothi angikhokhe imali engaka. That's my testament. Ngivumelene naNkulunkulu. Ngivumelene naNkulunkulu nganalanga nalo. Ngivumelene ukuthi ngiyestake. Ngivumelene ukuthi ngiyokhuluma labo labanye futhi kube khona sinyoxolisa. Ngivumelene ukuthi ngiyemphakathi wakalozitha ngiyabhekisa ngiloletha imali ngiloletha ukuthi ngibahlabela inkomo. Naku lesikwendako nathi awusicela bomkhulu abogogo bethe emishini. That is our Third Testament. And lapho labantu abadala lasibakhona basicabuze uNkulunkulu la besiye khona nje bantu batshala ngathi uNkulunkulu anganibusisa nemoto enihamba ngayo ibuka ethi njani inengadumulo labanye baze bathi yona lebalayishele bogogo bacela kwezibhambatha labanye bafika khala kuye uNkulunkulu abantwana nje basendani hawu basalwane kanalokuthi nje nangithi nje le Third Testament beyivele ikhona nakatsene livangeli bokungilo lokho ukuthi kube khona ukuthi umfana ohlala edolobheni aye ekhaya asawufaka nje bofenisa afake bodalada afike nje agubhe umuntu wekhaya asapende indlu ekhaya akhele batali bakhe noma nje kube khona umnakeni asompendele nje indlu. You can afford ukuthi umnakeni kube khona umakhele ibathroom lapho thathe wenu. That's the gospel. Sekuba ngazi ukuthi nje kusha kuchamuka ngomfundisi lokuthi kusekwathi nya but bayathi laba ngibeke nje bafundisi bami lengibadiko lokhanza ukuthi nomvulo wona livangeli lakhe licala ekhaya manje singakalibona ilivangeli lakhe esontweni bathini bakini bathini bomakhelwane bakhe sengisho laba geographically bomakhelwane. So bakuvele bongilo lelivangeli ukuthi kube khona ukuthi hey lelivangeli na Jesu la kuma gospel lesicethile kwadla kodwa labanye benu nje babeva ngenani masinyane is never late. Bekathi umuntu nasaphilisiwe asutalandzela Jesu athi Jesu asomeke le ngisho ukuthi sofuna kuba ngikhorasida wena ekhaya abakwadi hamba ufakaze ekhaya nakathi Jesu hamba uyofakaza ekhaya ukuthi inkosi bendeleni yebo siyavuma nje bese ngisho phela ukuthi kibo bokufizika siyavuma sibabafakaza kithi lokufakaza ngilokuthi asengibakhele nakho asengithenga edaladi asengibanikete amapipe nje balima ingathi asengipende ekhaya asengibafakele ama units asengibalesela igrocer nayo indlela esifakaza ngayo ekhaya. Shothi uNkulunkulu uvumelene nami ukuthi kulokhola kwami kwanyalo ngaJuni ekhaya sengibathengile nje bonke emajakethi tidziya ngibathengile ticathulo nje sengibathengile tigqoko sengibathengile nje ekhaya sengibathengile ama units nababelo omncane lapha. That is my testament. Lesithi ke nasithi nje wonke umuntu ubhala iBhayibheli lakhe. It's amazing ukuba ukuthi the Bible is a book of events. Nabangeta nje boPaula nabo Abraham ukuthi Abraham bekasekhaya. Yabona nje noma ukaJakobe nakadala labantwana lapha sinawo bafati bakhe lapha bahleti nje bafona ukuthola obujudo. Yabona nje ukuthi ukuyimpilo kodwa labantu laba sesifunza ngabo la eBhayibhelini nebatshali ke ebengaba khona basuka lapha bahamba bathi Mankayane bathi Mhlangano seva bahamba bagcina sebaphumela kuBonsuku boNcandweni mane thine futhi akusibhlungu lokho but now uThanzo ngaso lokho kubhlungu Nkosi yami. I will never feature ukuthi kube lelivesi lelithi wasuka umfundisi wendlula kaLawuba. Oh, but ubowati ukuthi the same God lo wathi Abraham akasukela ngilo lusola khuluma ngiko nje ngasho ngathi nasisipho ukuthi bazwana the Bible is the book of events sithi ke nawe what are your events lo wendaka akungathuli ngiko ke le Old Testament ngilakhona sitawukhanza athi le story ebesingathi nje Abraham uya neMankayane uya kubo bomhlosheni uya kubo Sigwe uya kubo Bonsoko sengikhohliwe nje ukuthi sangena lapha esontweni lamkhulu faka ukuthi ekhwezi kwaba khona lesithandaza ko lapha sithi ngoba siyathi ukuthi kusekwendekana eMetropolitan awuninjani bazwana base Metropolitan asithini sonke Metropolitan for Jesus.
ngoba siyathi thina ukuthi uNkulunkulu sangakhuluma bese kuyahlangana nathi sowuva ukuthi kunje. Ngalamafishane-ke soyabona ukuthi Abraham ebekungaba namuhla bekungaba khona ukuthi Abraham naye uthatha ibonto ubheka le bekuthiwa bese kuyabhalwa-ke incindi yabo bokuthiwa bangivesi 18 then Abraham wafike wangena enzaweni ekuthiwa kusekhwezi wabona isikolo. So awucabange le ndlela ebhala lapha lethi nje sithi kune-Old Testament Davide wasuka wahamba nemabutho akhe yowena athi siqoqule kaDavide nje nefamily yakhe njengebatshali. Then ngizokuthiwa leya yi-Old Testament. uNkulunkulu uvumela abantu kwala avumelana khona Davide avumelana na-Abraham. Then sokubhala iBhayibheli. Then-ke i-New Testament uNkulunkulu uvumela naJesu uyabhabhatiswa nguJohane. Nangu uJesu uNkulunkulu uvumela naye uyazila. Thina sesithaphova nje indzaba yaJesu ebeze bengaSijesu beka nefamily. Phinde nangu uJesu kuthiwa lapho uyahamba uye eCapernaum. Nangu uJesu uyahamba ucalekisa umkhiwana. It was God, ngeke nje ukuthi Jesu wathi uNkulunkulu uyaganga. Phinde nangu Jesu sovusa Lazarus. Nangu Jesu uguqula amande belwayini. uNkulunkulu wavumelana naJesu ukuthi nyalo nali testament lakho mfana wami guqula amande belwayini. Emva kwalokho kusuka New Testament. Hamba encwadzini yezenzo. Pawula nangu uyabhala ukuthi uhlelele ejele uyabhala ubhala incwadi yabaseKorinte. Sesiyasuka ke thine sesiyofunda incwadi yabaseKorinte siphila ngayo. Nangifunza Abraham. Then kuphi lokwakho? Ngiko nathi sikathi uyasiphilisa lokhu phapho umkhundo bogogo. Uyasiphilisa lokuthi sesibomangayana. Kuyasiphilisa lokuthi ekhaya asisambe sesibathengele nako. Angisasho kuma families ethu kuphela. So ngiko-ke uJesu sileli bandla uyalivusa ngetinsuku letinzalo. Ngeke bazwane nize nivuke. Okay, kodwa-ke ukuthi labanye vele abamfunzi yena lo day number 1. Ngoba shosi le nto lena kuze ukuthi ubone iTestament la ngoba sonke nje bazwana ukuthi umfundisi ubona ngani wena ukuthi nako vele bazwana start lo 2 days. Lo Genesis to Revelation ngoba iBhayibheli liyafundwa la khaya liyadliwa. Le nto siyikhanza shosi lokuthi sihambile sesiye kuphi kuchamuka lapha kulo 2 days. And-ke bese ugcwaliseka lo John 2 lokuthi sesiva ukuthi sivusiwe. Uyabona nje bazalwane nokuthi kahle ukuthi ukhulumela mina lokuthi nje bazalwane athi mina ngiyeva ngathi ngesencele nje lokuthi yathi umfundisi uNkulunkulu sekuyiminyaka yathi sivuselwe na incebo naye. Uswathi buta ukuthi na uthi sivuselwe mnisi. Ya sivuselwe mnisi. Uswathi buta ukuthi ngivuswa njani. Ndaba bese uyakubona ukuthi umfundisi washo one time ukuthi wathatha bona labo make mtshali kwayiwa lapha eTulu one time ngiyakhumbula bekulisonto balungisile nasemabandleni. Emva kwaloko sahamba kusesemnyama sale eTulu sawufunza incwadi yaJeremiah yonke. Yinze leyo ncwadi leyo ngoba inamagama lamathe livesi linye ukhanzakala zakusuke luthi lifishane libalithe. So sahamba ekuseni kusesemnyama kwashaya bo 4 ngoba nakhona besingafunzi ukuthi nje kunamagama kuphela bekukhona lokho ukuthi siyafunza sibhala namanotes bekunamagama besingakhona labangacedzanga ke but-ke kwaba ukuthi ngiledo dimo nabanje leni babona nje sisho sesikhulise abantu abaningi labanye bakhona niyababona nje nakubo Facebook bayati lokho ukuthi kusekwasetshenziswa futhi abanike ethi bamane batendele bona njengoba nje ngasho mina ngathi kunalabanye bantu bazalwane yani babona babhuca kodwa ngiyathi yabona abantu laba bezinabo kalozithu mbobati ukuthi sibaphika egameni laJesu ukuthi abasendi lokho lesabafundisa kona shothi bamphika uNkulunkulu lesamfaka phakathi kwabo. So ngacabanga ukuthi yabona mfundisi nangase ngibude nje ukuthi ngabe mfundisi waswayicedza incwadi yaNehemiah, ngabe mfundisi waswayicedza incwadi yaGenesis, ngabe mfundisi waswayicedza incwadi yaJobe, ngabe mfundisi waswayicedza noIsaiah, ungeke uyibude ibhasi ibhaliwe. Then bese kuba khona uthi ngabe umfundisi waswayicedza incwadi yabaseKorinte udawati usayibude ibhasi ibhaliwe. Utabese uyabona ukuthi umfundisi uyafakaza ukuthi bonke abantu lokhanzakala ukuthi kutaba khona ukuthi athi uNkulunkulu usivusele abantu nakangu-MC nakashumayela nomathandaza noma semsakatweni lumfethu noma uhlangana naye nje yathi lo muntu uNkulunkulu usivusile futhi noma ngabe khona ngomhlambe encane ufuna lesitho lelisithe yathi lo muntu nje usibusiso yathi uNkulunkulu usivusele bonke labantu labo utabakhanza ukuthi kulothi bana 3 days. So ngoba kusho Jesu uthi mina leli bandla lami leli ngalivusa manje ngisebenzisa insuku letinzathu. So uma umfundisi sayispeak
uthatha ivele avusiwe. So kurong lokuthi ufunde iBhayibheli bese sekude iproject leyo yendaba, angisho iproject ukuthi ungapha abantu ukuthi imali. Le project nje ukuthi sengidawuzela 3 days is a project le. Yathi kune project ukuthi nje ngisacela ukuthi ebandleni ndabocela sikhiya, ndabothi njalo ngoba ngisebenzi noma ke ngiyasebenza, ndabothi njalo iyouth ingakayi clean, ndabothi njalo noma nayisi cleanile nje. Noma kutabothi njalo nje ngoLwesihlanu ngithathe ikhiya umfundisi ngabo 11 ebusuku ngiyothandaza ngize ngibuye ekuseni. Noma kutabothi njalo nasengivukile ekuseni uma vele emsebenzini ngingena ngabo 8 but nje ngenteka ngilale ngabo Mgcibelo ngivuke kumbe ngabo 8:30 nasengidlile ibreakfast noma ke umkami soyathi vele ukuthi angidli. Ngihamba ngisathi khiya by 9 sengisethembeleni ngiyathandaza 10, 11, 12, 3 hours ngabo 1 sengiyabuya sengikhanike ngidle ibreakfast. Bazalwane kona lokho nje God siwenda iTestament nawe. Siwenda esivumela nawe ukuthi wena uthatha ikhiya tasesondweni. And libandla liyaphila ngoba uyakhala ukhalela umfundisi nemkhokheli. Awu bazalwane ngiyanicela iphi i-third testament yenu na? uNkulunkulu yini la vumelana ngako lengathi maboma akukho la eBhayibhelini but kukhona ezemavesi. Ngoba sokungaba wrong phela. Njengoba nje ngisho sinami ukuthi ngeke ngikhanze kuvesi lithi yiwe uthandaza isiteki but kukhona la eBhayibhelini ngoba ukuthi hamba uthandaza manje ukuthi kude lo steki. Babe umuhle wethembekile dingikhulu letinto tiyasimangalisa. Kusuka banebantu laba bakhona labanye lababuta tingceko nathi sebase babuta ukuthi hey yemfundisi manje usuke nikuphi uNkulunkulu wakhuluma letinto bese siyachaza ke Nkosi ukuthi wena ngokusisida lesi sikhathi kuye sinyuka tintsaba ungasithe tintsaba physical lesi sikhathi kube khona ukuthi sitivale letindlini singaphumi bese siphuma naletinto ngoba kuyintsaba ukuthi nathi siyafuna ukuthi singavakasha but kube khona ukuthi sihleda sithinyisi. Lesi sikhathi sihambe emalanga singadli, lesi sikhathi ukhanza sikazili Nkosi. Kudla kubekiwe but uthi ngeke nidle kudla physical ningakakucethi nakudla nakho. Siyabonga Nkosi sebafunzile naba abantwana bakho futhi ngiyabonga Nkosi kunemvete iningi leticubukile. Babusise la ngedata. Washo Nkosi ukuthi akhona lamanye ama-video lataba 5 hours. Siyabonga Nkosi ukuthi labanye sebakhona kuyo-download etindzaweni la kungabo free wifi khona. Phinze nalo ngathi ude ubuyathi akayikhalela idata yakhe ngoba tinkhulu vele leti info leti. Siyabonga babe konke losifundise kona. Kude lesingathi kungcono nalokunye konke nje Nkosi kuyasimangalisa. Nami ngiyatibeka kuwe. Ngithi Nkosi qhubeka kube muhle ngoba umuhle. Udumo lonke libe kuwe egameni leYise, egameni leNdodana nasegameni laMoya Engcwele. My God.